O te whane hene I laua whio Le tupu Ia fia oe I lau nei wha le tanga Fia oe I lau nei wha ne tanga Let it be a sweet, sweet sound Let it be a sweet, sweet sound Let it be a sweet, sweet sound in your ear. O te whataro whātu le tātou atunu o le nei tai au fōu, whaafitai le alofa mareanga le leo le tua, o taitai mailo so i fua mara uola, o mawhai ona tātou whiloa i le tai au le asong fua, le aso tolu sifuru o mati i lua whilua sifuru male ono, o le auaunanga ma le tautua le nei le simfonga le laumua. E alo mailoa o le tātou sauri ngā lotu o le tai au nei, o le ataitai le sunga le whaawhengainga, pasta senga tofilau, ma le kalesia le Kingdom Vision Christian Worship Center Porirua. Ia usi mailoa le whaafonga.
tātou ka po ia tu le tua i le tai au o tangata e pei o le mutia o naso e pei o le funga o le wao e whapea o na funga mai o ia a waangi mai i ai le matangi o na le ai lea o ia o le to i loa po i o ia le mesa i ai a o le alofo i ova mai le vavau lava lea e o i le whaavavau i e matau ia te ia o lana ami o tonu fo i o le whanau ala tō whanau mātou wala au atu nganga pa ia le nei tai au fio mai o e tai ina nei i tapo inga au noa lava ma oe ia e whaifua lava mea mātou te whaia mātou watu fo i luma no fo alii e watu tauranga whaaftai mai vi inga mai whaamanu ia mātou whalongo fo i te whetalai mo mātou lau whanau i umai fo i le vi inga ia te oelo mātou atua ia le la ta mai le pese i ona ai tu atu lo loto i tapo ia tu le tua i le tai au
ia te oe le vi'inga le mamalu le whaamanu ma le whaanetanga. O e lava le atua silsili ese, o le atua matautia, o le atua pule ao ao. O le langi ma le langi o a Iova lava ia. O le atu lau lau mai o na nofo ai. Le whaamanu mea uma. E vivi mea uma na whaia ia te oe le atua whaftai lo le lei, whaftai i lo walofa tu noa, whaftai i lo walofa muti vale. E fou le tae au, ma le tae au, me foi tae au fou, e o mai le mana wa fou, le ola fou, le malosi fou, i lo o tunu u le ne tae au, mātou te whaftai ai oe, mātou te vivi ma whaamanu atu i a te oe le atua e tō tas, i a tu mau i a te oe lo vi inga, mātou lava o tangata, angasala o tangata se, le eso mātou ato toa, au mātou taitonu, i le maliu ma le toi tū manu malo Yesu Keriso, o le toto o ta mai ma moe o mātou ma ngalo ai, le toto Yesu o ta ua mi tonu ina ai mātou, le ne tae au ta maa whaftai tele, wha mangalo lau whanau, wha mangalo lau watunu, wha mangalo mātou, o mātou wala awatu, ia whapena fo i ona e whamanuia lau watunu, ia mātou sauni fo i whaalongo i se upu mai a te oil ni tae au, whetalai oe i ana tia, au ona matangata whatau waa, i te fuel sa tauro Yesu, i alu lo finangalo malo, finangalo pa ia, i le me te finangalo ai, pe lau upu, e le fo i fua lau fionga, e manuia le me te awina i e whaia fo i le me te finangalo ai, ia mai a mea uma, e tū maulawa i whatau waa ia i mātou, e tū mau pere vi inga i mamalu i whamanuma i whanetanga i a te oe Sāmoa, i a te oe lea tua o Sāmoa, ne i o lava i whaakawau. Amene, amene. Ia, o ilumo lea tua le, tauranga whaftai fo i nei tae au. Ia, ai, tamwhai atu fo i se upu, o mai e lea nganga o lea tua e whapenao na, talo atu ai matu ina atu i a te oe, lea tunu u Sāmoa, e lava i meo e whafonga mai ai, ia, e whatalo whātu i sua whapele o Yesu Keriso le ne tae au. Au leo tātou i ai fo i se vai aso e tā ua tele il soifuanga o tangata Sāmoa. E le vai aso pamanatu ai le maliu ma le toi tū manu malo Yesu Keriso. Ia, e fo on tātou whamanatu ma whapena fo i ona paia ia sauninga e whatau fo ili malanga whatupo Yesu Keriso ili a sā nafi ia e oro whamanatu lava i o mai lava li nei tae au ia le maliu ma le toe tū manu malo Yesu Keriso ili ai lava stasi pe taltonu i ai pe le taltonu i ai ia ai whamanatu lava ili ngata ili au kerisiano ia ale lalulangi ato e whamanatu le mea na whaia le atua e ala i lona alo Yesu Keriso. Whamanatu ai tautanga uma. O se mea papenao na masani e tangata Sāmoa. Ai, ina ua moa mwile hawa noa ma lau mai le sunga lea oa o e tusa fo i mai whainga rotu. Ia sa ungo fua mo mafo fau mo tatalo i le atua. Ile o se hawa noa e whapena fo i ona mamai a te e mai se le vavai atu le fionga pa ia le atua. Ia awalo soifua ma tatu wola le atu nuu pele o Sāmoa. Mai le atua se au le utala noa i le vai asu. E o se fe au la patai pe whapena fo i nā popoai. I so Sāmoa lava o whapena o ni whafonga mai. Ia, ngātou uma po i tā po i whatasima. Tātou le netai au. E lua me te tele a na ole atua e la patai ma a popoai fo i a te oe. E whai i ai lau tāpenanga. E whai i ai lau kitilinga. E meso ni teimi ma soifuanga o tātou i ai. O me te tele i e lua e la talata i lau soifua ma so se soifua stangata e o mai teimi nei ma tai au nei. Me momo. O le mea silio na talata i a te oe ma.
o le oti. Ioi. O lona lua o mea. O lea e lata mani. E tusa mafionga le tua. O le sitianga e ka le sia. Lea lau a mai e le nganga o le tua le avanoa e whapena fo iona. Whaasoa ma popoa i ate oi ma. La pata i ate oi. Ia o mea moni o le fionga pa ia le tua. Me mumu. E ta tawana e ta pena i lo woti. O le mea le i loa i stangata. Ia tau fo iona e ta pena sitianga. Ale ka le sia. Ia me mumu le la utala noa i ate oi. A mata i nei vai. Tala noa i ate oi e ta tawana e ta pena. E ta tawana e ta pena. Aise a waile aise sina te iloa. Le taimi oti atu. E le aise sina te mawhai ona ia iloa po a whea lea leasu. Le ai. Le la whaita watu le fionga pa ia lea tua. E maa nei a e te whafonga mai. Ona iloa lea. Le ai le whape oti stangata ai le oti stangata. O le tuse le pelu e iwa lua sifuru mal fitu mal lua sifuru mal watu. E una tau fia mo tangata ia tasi lo lato woti. E muli ane o le whampisinonga. Na whapea fo i ke riso. O tasi lava o na avatua o ia mataulanga. Ina ia ave ina ai ang sala to teli. E whaari fo i o ia te ila tau o e whaatantali atu ia te ia ilo na fo i whaadua mai. E le ina ia ave ina ang sala. Na ia la tau wola ai. Ioi. Na mwamana u whaaponga mai. Wato fia. Whapeltania, it is appointed to everyone, to every man. Wato fia mo tangata uma leoti. E tasi leoti. E le leoti. Whaalua stangata. Wanga nai teimi wa uma whamsinonga i ona. Whapena leona i leoti whaalua ia male. Ora e whaavau o saunia i le atua mo tātou. Ia ai le lava me teimi tala noa i pauleo le mea tala noa atu ia te oi. E te tawana e tā pena i lo wotu. Ia, leise si o tātou i loa. Sa nau po ia le tele o tangata e whapena na fia i loa i teimi o tia. Ina ia whapena na wha i eia la tau fofuanga ma. Ia, sa nau i eile au na ne atua o tā vita. Ia lela whai tau atua de salamu tolu sifuru ma le iwa. Aolona whai pue wha ma le lima. E te whafonga mai ma e loa e maua whai lau taimi ma lau. Ia na e whai tau lele a fionga le atua. E sen tau o mea ia. Ia lela whai tau atu salamu tolu sifuru iwa wha ma le whai pue lima. Io vai. E whai loa ma ia te auro iunga. E se a whai le fua o waso. Ina ia o lope fia ni aso ua toi ia te. Pauta, ua e whaia waso e pei o le alofi. Pei o le lautele o le alofi lima. O lo ua langa foi. Mo pei se i ua le ai o luma. E moni o tangata uma. A o marolosi e matua whaatau wa alawa. E whaatau wa alawa i la tau. Ioi. E ese ta ua le. Ta whaalongo ma i loa le upo le atua. E sasa ili le. Au na le atua ta vita le atua. Na te fia i loa naso. O le ale i unga, a le ale taimi. O i loa e ta vita. O le o langa i pupu o whaatusa ia le roki lima. Ia i te tanga ia o i loa lo filima na i waaile. I te i loa lesi pito o lo filima. Lesi pito. Na i loa lea. E le umi le o langa le te so i fua matata o ai. Tango i fua le vase. Le umi o le lo filima. Ia, po se lau sentimita, po se lima i nisi. Ia, o le pauna o le umi. O tau mai ei, e pu aso o tato wora. Ni fo ila tae au. Ia, o mai ele tuol se au e tau ia te oi. Ta pena lo woti. Wai tele i lopo o a fele aso. Reali teimi. Ia, tala noa po le fionga le tuol tuso li seia. Mata upo e fulu na ye fa upo e ono mai fitu. Mai, o fai mai le leo ina alanga ia. An fai atu leo ia se upo o te alanga ina. O tangata uma o mutia i la tau maralato le lei uma. E tusa lea mai funga le wā. E mangu le mutia. E to uru le funga. A wā i manavo i ova wangi mai ai. E moni o le mutia lava nu.
e mangun tia to ulu funga a le fionga tatu tua tu maule fa no ta mo ta wat fo ile nganga maulalo ya te oi ni ta ya 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 no le fo o mo wat o ya te oi sta pen ini tara no ina me o ti wai ile ki fa longo ko te lo tangata a wa mai da vai le tu o pule ta o tu ya ta pena ia a wa te le lo te tato uma ile se si lo te mi male so eu tia e al sin fa fion ta pena ia pena tu sa male upu male fionga le tu ile ai se me si un ta o e au mai da va ta le fionga pa ia le tu e mata ngo fi ma le ko mata upu mo mo na tala no ai Yesu e luo Israel ta upu mo mo ma le ko na e fa upu sfuma lima pa mai o mai ona po wala talata mai ma lo le tu ina sala mo ia matali tomu tala le yo o tape nanga e a mata la vai do sala mo wai ele ai se o tatou a to pe o upo le tu o mai tolu su tolu e anga sala tangata uma ma wale o le vi inga ile tu o te le tala no atu fa pe o tangata a to tatou uma e anga sala au mai le tu le avanoa e te ta pena ma tatou ta pena mai sala mo nga luenga i lua o lon ta upo fai upo tolu su mai va wa fio mai le nganga pa ia tala noa lope telu mata utangata Israel le alo leo le tu leo o to fasata ruin na ala langa lo leo tangata ma fai mai e mai no soi o la ese me ma to te fai na fai atu pe te ina sala mo ia ka mo fo ni taao ele fatonua e matapia le manai ai ta o te pea o le tiute lava o le ta o tu ia te o le upu mai le fionga le tu la pena o e mo le taimi le wa te le lo e se manai o afo ni me o ye lo langa mani me o fa pena na pai ma fa ta mai lo so fu pai ma fa le la me lo vola i nei taimi so fu ia le upa mai le fionga le tu salmo mai po i le ni o avelo a inga i le o le tapenanga le leina avelo wola i le avelo a inga ia Yesu Kristo o ia e to tasi o le ala o le upu moni ma le ola ia nei foi taia ia nga leia tu le tua taimi o momua ia pai fo ile se talo i tu ina tuai oi a le la fa i i le nei taia o le upu o le tua la pena molo wot ia ile suafo Yesu Kristo ia familia le tua ile pa ponga ni taia o tama o la upu e le fo ifu e fai ale me te finangalo ia e manuia le me e te awina ia o ai lava o fa ponga ni taia ia malu e tu lo ngang ia lo e mato ile ai o le tua pule ao e fai alo finangalo so se temia na oi foi te siga fiel teimi male aso o atofa mo le tangata ia mato talo ni taia ia so ni mai nga pa ia ka pena mato o lo tunu o la fana ia mato mo le manuia maleola fa e vi ai oil mato tu fa muia le ofisa fa lau tu ali o ia tu foi ia mai se fo pulenga mato o nga lue le ofisa fa lau familia lo tunu o Sāmoa familia o i lo nu o Israel o i vi inga ia te o lo mato tu o no lo swafa Yesu amen amen Ole na ua whafonga le tunu uri tātou saunga loto le taio nei na teita ia le sunga le whawhingainga pasta senga tofilau mai le kalesia le Kingdom Vision Christian Worship Center i Porirua. Mori atu le ngang whawtai tele lawe le sunga le whawhingainga whamalo tā pena mo le tātou saunga loto ia ang le leile atua ma whamanui atu i le sunga ia manuia telefoni nei aso mfuafuanga o le hawhinga iai. O le taimile ua luas fultolu minute u te ele fitu
Ia o le pese whalenganga ma le vai pese le Kalesia, le Kingdom Vision Worship Center, Christian Church i Porirua, o le ngō le pese ia o te whaatalitali. Ia, usmail whaafonga, mai alea, ia o le tāpena le o le tātu pokalame le atalu tai au ne minuti o iluma. Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le woli,
I le awauli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mū. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūlafua ia ma na tua a whaia tūlai mai se mū i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia.
Ole tātou porkalama le ata o le tae haone le ua tātou tue whelo e lungo pia ule ea pia o nā mālolo mai whasalunga le aso wharaile. Ia le lava sa wha au tātou tautua lungo le tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia se ia o mai tae haone nei. Mālolo so i fua wha mālolo whalau. Suafa le lei, suafa mālolo tātou wali i o isu kiriso te whata lofa tu ele ngang fia tele le tunu. Ta lofa. Lava mālolo so i fua o a marinai tū o le. La langi lo e au mawai. Ia Wellington e lava ia matono ni usila nei. Ia o lo solonga le lei lava mea uma. Ia e inei vahenga ni usila sa lu tauina swing o le taru nawa ia so manatu. Ia o le ua fō manu o le vahenga lea i isi nuu. Ia o nei lava i porirua mai nei. Ia o lo anga le lei a lea tu o lo maua le file mu sa u fale fole to tele i fale tāpua i nafi. Ia manatu Hawaii tutuila Manrik Sāmoa. Ia le ngata i leo Amerika. Le malo tele o Amerika. Ia o nei le lato wasta puai. Ia e wha malo tātou wholau tono nei vai asu pa ia o tā pena atu lau kerisiano malalangi. Ia ngātu le wha manatuin nao le maliu o le tātou wale i o Yesu Keriso. Ia ma tātou iloa o mora tala o le nei vaenga le tā ua o le tātou so i whanga wha kerisiano. E leu tātou e le nei vai asu uma onga le whanau le astofi nei tu ua ia onga malolo fo inga luenga le to telo le atunu ule astofi nei. Ia wha manatuin le aso mariu le aso freile. Tona ia sale to tu a son fuori sia so malolo. Ia to ai le ngal winga le vas fo le so lua. Mai ai le so ta ia le masino mati. Tanto fo lau le masino a perila ile so lulu le vai so nei. Malo so i fua. Te le tanto pa anga lo mafuta mele nei taimi le ta ia o fo lo fatu le tunu. Fa finga inga fo le tua sunga a nei tamam tira ma tua lo le tunu ma fa fonga. Ia le ngata i leo nei tanto pa anga lo fa lo mai sunga fa fuina sunga tangwai. Alo fitele atu ia Erika ma lo level soifua ia alo fitele atu natu nei te i Sāmoa pea. Ia manuia le ia i Sāmoa nei te misunga si meona ti resa Ellen manuia whea mga lunga le iaso tina ia whinga uia i whapea ti resa. Sunga e whati malome ia alo fitele atu porkalame ia to olua se lau. I sunga ia to olua ia alinga te lea ia ole fionga ia futialo ia malo ia alo fitele atu molo toina e misifo ia Amelia. Mafuta mai le taiao ia fa malo atu soifua ia pali fa tele mafuta mai sunga ia Jean Collins ia manuia tele taiao rato fa fiang so filoi fa manuia atu la fenga luenga wa amtari nga luenga mtiu le aso so luas for fa minuto ne tale le valu tau le ne si fonga le mo Wellington e talo flava. Yeah, good morning Maloni kana fora yatu ni sampule binaka malo pito ya kiorana. Lova tu na ma fo Eric mo virtao. Tua mama o e malula ba le savili le tafao ole ai ua esele ova ale malai pa e ole kiona o Sāmoa Sāmoa Saufa fofona
uitulani ua masani le aini sami oi Sāmoa oi Sāmoa ea saufa fofonga toa pimani isi o uitulani ua masani le aini sami O le tatou tala o le tau e peona whaino mai le official mai tau le so e wha manu manu e il te me vai ele mato le la. O le aso atai ao wha solo atu tau le aso whareile e langi le lei le tau e peona whaino mai. Ka piti manu atu whanganui ma tau po wha solo atu i Hawke's Bay e ina i timu i le aso le nei. E ili te me vai ele mato le la i Wairarapa o Marlborough ma Taranaki e iei fo ina i timu i le nei aso. O le maluru le ea o ro'o whamawina i nuu nei peona whailo mai a mata mai le valu whaasolo tu ilunga sifuru ma le wha. Ea mawhanwhana lo i lua sifuru tasi anga ilunga lua sifuru ma le lima. Au kilani le so i wha malu malu ma ua o le so. E nai timu e whapena foli poti mai Sāmoa lea e whapea mai wha malu malu le so. O le wawa aile motu i sautei le aso le nei ia e matele ina timunga e nai timu le tele o vanga le tunu o le motu i sautei e il te me vai ele matale la. O le malulu o le ea le moto i saute a mata mai le valu whaasolo i lunga sifuru tasi. Ea mawhanwhana o le sifuru lima anga i lunga lua sifuru ma le lua. O le o te renga o le tunu nei aso e matele ina wha malu malu au aoa ma ina i timu le tele o vahanga o le tunu. O pia e whai te tilia lua sifuru valu fo le e vela lufu lima le e mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e sifuru iwa minuti e te elefitu nane le fiafi. E oso a ele la tai au e le toi lua sifuru fitu minuti e le valu le tai au a tai au. O le tala o le tai, fua le ea malulu ma le ea vevela o mawina po le ea mawhanwhana. O le ea malulu o i sifuru tasi anga i lunga sifuru fitu ma le sifuru ma le valu. O le ea malulu na, o le ea mawhanwhana i Wellington manu utua o i lua sifuru tasi anga i lunga lua sifuru ma le lima. O le tala o le tai le soe peona whaelo mai Wellington e pe le tai le te o le iwa i le tai o nei sua le tai le toi lua sifuru lima minuta i le fitu. Na toi lua sifuru lima minuta i le whae le fiafi. O na toi pele o le tai toi sifuru oro minuta i le sefuru nane i le po. I Wellington lea toi whafonga mai Wellington e pe le tai te o le iwa i le tai o nei sua le tai. Te le titi o le afo le tolu i le awauli. Ia o na toi pele o le tai i le toi sifuru oro minuta i le sefuru le po nanei. O le tala o le tai mo porirua. Sua le tai nei le toi sifuru minuta i le iwa i le tai au nei. Pe le tai porirua i le toi sifuru tasi minute i le tolu i le awauli. E ona toi sua le tai le te o le iwa nane i le po. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia mole silfia le tātou tenu ia manuia whaiva matiu te amatana nei vai aso. E renga te leo le tāpena atu ia mo asamano lo le whai ungo nei vai aso. O le swing o le tupe mo la toi lafo la tau tupe le so tasi talani usila. Mo la tupe Australia e valulua sene. Tupe Amerika e lima ono sene i le so, tasi talani usila, maulau tala fiti e tala luas furufa sene. O le tupe Sāmoa le o tala fas furumale iwa sene i le so, ia ma le pā anga tonga e tasi tesi ma le lua fitu le pā anga tonga. Tasi talani usila, maulau tupe Sāmoa e tala fas furumale iwa sene i le aso nei. Ia malo lava le anga lele ina i ainga i Sāmoa. O le avano wha mirianga wa soifua mo i lato umar soifua nei aso. Ia malo le soifua, malo le fulau muruia whawhatai le tua lantau singa. Waudia mali tai au e wha manatu ailo was whanau. Ia o le si o wawai atu tato i meli. Ia ilo ise tato wha mirianga i le so. Ia e manuia te lero was soifua. I meli na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz.
O le tusi faitau lo maua le tusi Ioane mta mo fe upe fas fulu male ono. Ua fai mai nā tani elu ia te ia. E mawhai ea o na tupu o se mea le lei mai Nasareta. Ua fai atu Filipo ia te ia i nā sawia i nā mata. Te imile wa mata na tutofi bua piki vole Yesu ia lona usao. Ia ta ua tu ia nā tani elu ai vai maunalo nā tani elu ia Nasareta ina wei i loa o Yesu ua sau mai Nasareta. Ia leu tātou loa na iei nā tani elu te tonu. Ia le au so o Yesu e tos furma le lua whātasi e la ma tangata leo Filipo. Ia e whalongona le tala nā tani elu ina ufai i Filipo. O whai mai nā tani elu ia te ia le ufai a Filipo. E mawhai e o na tupu se mele lei mai Nasareta. Whai atu Filipo ia te ia i nā sauia i nā mata. Sau mata. Ia le mata ngana na fia i tonu le au so. Manuia te lero waso i fual pesila ni mo e. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Nene, wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa'afetai lo alofa winga kwa efo a imai aina ia soatele alofa angalo ai ngalo aso soifu vaya ngalo mola no aina ai mai sele atua. So to e fa po ola fia na to wale ngata ilo so fa na le nei ua ulia mai fa amanuia me tu ilo so fa na Societe lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo fa winga ese kwa efo a imai ai nei asote alo fa
Ia talofa lava, ia usmai al whafonga o tala mena tupu la langi ne aso tātou lia, le aso tolus fulo mati. O le sol tau sanga tasi valu ono fitu na whaatau mai ai a Amerika le atunu o Alaska. Ia mai a Lucia i se tau e fitu tesi ma le 2 miliona tā la. Ia tusa lea ma le 2 sene i le eka, ia pe fata alas fulu iwa sene i le square kilomita. Se waila tau ngō fie tele o Alaska. Fitu tesi ma le 2 miliona tā la na whaatau mai ai e Amerika le nei atunu u te leo Alaska ia mai a Lucia le tausanga tasi valu na fitu i le aso nei. O le sol tausanga tasi hivali mawha ia o le awala ta o le Yonge Street Subway Line i tonu o Toronto i Kanata o le urua i awala lea o alu lalo le ele a lea fo i atunu. Na talaina i le sol tausanga tasi hivali mawha. O le aso nei tausanga tasi hiva fitu ono ia e tau le Land Day ia po le aso le ele o whanua i tonu ia i le vale o Palestina ma Israelu tau sangata se iwa fitu ono ia nahari a ene vevesi ma fua mai le ele to tele tangata na hafia yola tau soifua ina ua tau mawhai a Israelu ia e ave ese tangata ia Palestina rapi ia lau te umia is ele o Israelu ia hali a eloa vevesi msolo te ele nawa i tau ia leu whailonga ia le aso ne tau sangata se iwa fitu ono tau le Land Day i le vau nei atunu e lua. O le sol tau sangata se iwa valutasi na whanai nai e le tangata e suafa ia John Hinckley Jr. Ia le Palestine o Amerika o Ronald Reagan ia i tutonu o le hotel lea o Hilton Hotel i Washington. Ia na ima lisi tangata na manunu ai ia e le imaliu e le Palestine o Reagan na manu ai foi. O le sol tau sangata e luafe ma le ono ia na whaavai ai ia e le atunu o Peritania e la tutula fono ta o le Terrorism Act luafe ma le ono. Ia po le tula fono ia o le au whaatupu vesi ma le au whaatupu whalave lave. O tātou talana, te maul whapoponga te masani whaafutai. Olo e mafuta mai mai whaafonga mai te tautua al siufonga le no mua nei tai au le asong fua. Ia e mai ale mau yaso i o tala ititi o le aso whaatutu ngata. Ia i ona uova mano longa le whaiunga le vai yaso le ngate leo te le tau mawhasai ai. Ia na mai leo le mau i au te ilo o i olo e whaafonga mai. Nisi sa amata le tolu le vaveau, wha le vaveau. Ia mahaloa le wha mahalolosi. E iei nisi o le tātou tunu una malanga malenia tunu ni usila, malanga e Australia. Ia o le teimi ale sa amata ngā lua le teimi o le televou. Teimi le whatu i le vā lus fulu tolu fulu tau sanga le mātua. Ia amata lava le tolu po le wha le vaveau. Ia ua wha solo atu ina luas fulu le tolu fulu tau sanga, wha fulu tau sanga o ngā lua i ngā luenga ne. A o le teimi ale ia mahaloa le onisai. Mahalo le iau te iloa na ua manuia le whanau, ia ua iai fwoi whanau o le whanau, ia sa autou ngā lulu e le tele o tau sanga mori atu le whawhitai e le tātou porokalame. Ia o le olanga nei e pei lava o le tai o nei le upfolfola le atua, ia. E tau tele iloa lava le teimi a siasi ma ia le malanga le maliuma le oti. Ia o le tele i o le tātou teimi e halu i ngā luenga matiute o le nei lau langi o le tātou iai. Ia manuia le o i lava malanga le whai unga le vai aso wa le tu ua onga le aso maloroa onga ma ngā luenga i le aso tofi nei. Ia manuia lau whai ngā malanga ale whamanatu voi le ele o se whatonunga sa whamanatu. Ma nei e lava le siaki lau sāre nei aso. Siaki pa ur tā vale whaasasa o whai wheel alignments ia. Siaki sua au umale vai ia o mea umala whapena pe a whai wha o ngāre tā vale tau te malanga ma mau i male whanau. O whai unga lava ia po aso malo lo ia o le Anzac Day ia o anniversaries o aso nei o le aso maliuma le toi tu o Christmas ma le tau sanga fau pe o taimi e te leo whaavelawe tupulunga la wala ia e mātahala le lei am whainto malanga i la so lulu manaia ni se malanga mai Wellington au kilani Wellington o ni se malanga i Hastings o Napier ia o ni se fe malanga i mai Dunedin ne o mai Christchurch ia o to umalawa fele vai ngoni usila ia e mautino lava rau manu longa le lei a totol ta avale umansiaki le lei ia ngate ro amata na mase se ele tau le nei vai tau le sa ngole mu o male ainga
Ia nei fa manatu na tai au lo fa tu alu iva manu il tai au fa tu ia foi mamau. Ia le sunga ia fa uriuli malo lava ia sunga sifa ia le sunga ia sianava malo fa tai ia lo fitele atu por kala me nei tato pa angaro ki mai tio nei tai au ia mai tato fa fianga le nei sunga ia tau malo tau manu il tai au. A mai fa fianga nei me sunga ia le ala I fola lau va sua. A fonga le tato telefone le o te ono minuti ana tano ri tu la valu. Talo fa la va su fonga ne lo mua. Moni e le tala o le toi ai ni pero fetanga o ai uana ave mafa angoto I foi le moana talo fai na fanua e le ngalo le matu pala pala I te fanua alalo masalo o lelo na mafua anga Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ta whaavai e le leina o mai lei uma o angingia pēla ta fua o wheo so oi maranga ali e whetalia I mai o te wafo I o lupe wa le toi fia o lo ai wa lafu afo I o tu ai le wa ai ua wha asolo fo I ina matutu o ai Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ta whaavai e le leina o mai lei uva o angia pēla ta fua Solo ina le ai ni o ta fingota o to e li o sami fang se a I to tonu o le ola o tui ua la I ti to e le momonga o le tatu fua se ngatala I le taita fola Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ta whaavai e le neina o mai lei uma o angia pēla ta fua tuai mai fo I le fuata whaavai lau ulu Oko talo whai a ofi ua tele na masunu O ni ufu I e popo mai whawha auto tonu a matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua ati Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ta whaavai e le leina o mai lei uma o angia pēla ta fua
O le vi inga ma le whaafatai le tue no o mori mailo tō soi fua mo le tātou wola nei foi amtanga le vea so fau e wha wawina tiu te mga ruenga masani. E o telefou foi nei mai Sāmoa o se mai le whaafonga. O whaalia tunga lunga le ofisa restala le whaamsinonga o whanua maswafa o na o maita wina le tele o pepa sao wha i tau au i nātou i le whaatino ino le restala o swafa matai o lo o iai le ese ngai swafa tau le lea o lo whaamawina i pepa sao whai, ma le swafa o lo i lunga o pepa wha le tūla whono i pe o pepa whanau, o tusi wholau, po isi pepa whaamaunia e whaamawina i wha le tūla whono i ngō tau lea lea. Wa whaamanino le pepa o whaamtalanga mai le restalo o whaamsinonga o whanua swafa, le whionga le ofisa sili pa le i John Time le langi a whele. E te tau i ainga o mama i la tua wha e ina swafa o le whaamali e ina vaenga o le tūla whono, e so se pepa sao whai e tau au i nātu le ofisa i monoo i le whaatino ino le restala o swafa matai. E te tau o le whaapipi i ai ma le kopi o le pepa whanau o le kopi o le tusi wholau po o se isi pepa whaamaunia o loo whaamawina ai wha le tūla whono le swafa tau le lea o le ua wha e ina Yesu swafa matai. Ma ua whaalau i loa whaalau i tele fo i le atunu. O le a le toi talia ina se pepa sao whai e tu i nātu le ofisa i mulino po o tua sivi, ma le whaamoe moe restala e se swafa matai wa whae e. Sa ia vanga nā ua tau au atu mo pepa sao whai, ma se whaamau maunga wha le tūla whono, o swafa tau le leo i lantu umo whae ina iei swafa, e pei o le pepa whanau, tusi wholau, ma se isi lava pepa whaamau nia wha le tūla whono. Whale fo i mapali, ia mauti noa o lo tutusa le ngota o le lea, ma le whai o lo whaatumu nai le pepa sao whai, ma le ngō lo whaamawina i pepa whaamau nia wha le tūla whono. E o mai i le so, e le iei lava se whaamtalanga aloa ia, mai le sui whai pulo le tūmalo sa whata numere lua, le whionga tu ia po a le toa, o se sui whai pulo na manu malo mai i le vaing wha upo whai le JPP, le wangi ngai lunga upeng ta wha ilangi o le aswia le na vainga wha upo whai e le liwa tuai i le wha tua le tua Sāmoa o watasi le wata ita ia le atano le temi nei. E no fisilingi e le autustala le ta ita i o le vainga wha upo whai le JPP le fo iwa mai e o na wha mawai mai e leisi o na sui whai pule ma tali tali ai le toi wha tino i no le whainga palo talai titili tu malo vai maungu numere tolu e na sau no le ta ita i o le vainga wha upo whai. Tu ia a wale whaase e le whapena se i JPP. Le vai mo fia. Le teitai o le pātia le JPP, tu le epa lupe sori ai Dr. Saile le maliele ngoi. Mai i le whawa yaso na te tala ina mai e le atunoo, le awa noe wha audu i nā tuai swafo i lanto ua te tau o na ave i e le wha ea le malo, po wha ai lunga tau waloa. Ma o le vayaso muli le nei e wha amutai, le tui nātua swafo i lanto mai whaalapo i putonga o ainga e ka le sia whapea fo i le atano. E amana i nai lo lanto sao ma le tautua mo Sāmoa. Ma u whaelo mai e le teitei whono le whionga ngā whirito mai mano sheme leo e se whurumalitasi tālo sanga leo mai atu i nātu i te tonu. E le whāwai aso mua muon te tala mai ei le awa noa
Wa foyon to te tala le avanoa mo le isi lua vai aso le wha mai a ina le vai aso muli le nei. E to e wha auru pe restale nai ni swafa mo i lantou wanga waa e te tau ona tu ina tu ia ia wha ilonga tau loa le malo. Mai wha maunga o le lona fitu e neo sao ninga wha apitoa wha penei e amana ia nei tau tua ta mali o le atu no mo Sāmoa. Ma o sao ninga fo i wha penei e whatino ina le teime le sao ninga o tuto tasi o le malo Sāmoa i tau sanga te tasi e sila mai mo ai le atu no ia i lantou o le awhai e natu ia ia pine tau o loa. O le semina mua na whaalau i loa ma whaamabala mai e le ofisa o tau i o whaalau whaafose i le atunu mo i lantou na whaalea ngai na lantou mea tō tino le peso o le eletise le tau sanga o mawai a e whi naua nei le tō te leo nisi sa awai na whaauru o lantou tāru sanga o nisi na tu i nātu i ofisa o whonu whaawai o nisi sa tu i nātu ile mtanga luengo tina matama i tai a leo o mai le aso mua na whaia ili semina e whaamalama i nei vaenga o le tau au i no taui e leo whaamawina lantou tāru sanga. Na sau no le ofisa uru i e foil tamai tai pule o le whaalapot patonga le ale sala Noa Francis Brown Ropena. E tele o tātou tāsanga lena o mai lava le mtanga luenga lena whaatinu ai. Ai ai nei vaenga ia pe ona o tā ua leo tu ina mai ai fina ngalo e fu ina wai mai nei. E taulanto e tilo ia ile mtanga luenga. Ia whaatinu e fu i wai te lele matou ngā luenga Fesosoani malengan lue fatasi sa fatino mai tutino tawan malo ia ile ofisa wa onga mai se lavan tanga luenga tinata mai ta inu manga so ta ole fa moenga na ia awane i fa finga tau na tu ina mai tau sanga e ia fa finga fie awale tau au ina mai tau sanga le malo le tunu tawala fon fa vai o suyo o nuu ia tawala mai mtanga luenga tinata mai ta inu mang so tai ia po mai sauna mai tato ofisa mai ile lima se lau fast from taso talo sanga o lo tolu mai na ile ofisa e todo se from le fa talo sanga o fa le nga ina ona ele o ato to vanga o mai fa malia ina i tu unga o talo sanga sa tu ina atu e todo se lau ivas from le ono ai ngo fa malia ina ma o talia talo sanga ivas from le tolu e mai a onga e ka le CMP senesi ai se furma le valu mai ofisa le malo le ole a fa sa fua tu ye le 2 miliona ta la o taui o meto tino po a seta na fa le ngena e le fa le tono le tise o telefowia ai anga leile tua tiu te fa nga solo le nefo ya solo tatu tenu fa soi foia. Lava i le nei vaenga o telefou. O lo ofia maua le malo New Zealand, manatu malangona o le tunu u, a o whaia tau mu whainga sa ili se fo o le tūlanga le mautinoa le ua iai le supply o suha u whape ma le pensini le lalolangi a toa. O le ua iai le fuafuanga whaata atia le malo New Zealand, e tali atu wai le si itia o le tau o le suha u ma le pensini, ona o le taua i se sa e tū tonu. O le fuafuanga e fōringa tutusa ma le taliatu po le polkalame o le taliatu o le malo New Zealand i le taimi lea na tu lai mai ai le wha mai ma tautia o le COVID se fulu ma le hiva. E whaavaenga o le fuafuanga wha atia le malo e mana umia o na wha tino wha solo pe a whaia ngai ina wha te tele ia le wha whita huli. O le teimi nei la o le ua iai New Zealand le vaenga mua po le phase 1 o le fuafuanga whaatatia mai o lo whaamawhaina mai whaasaralunga le malo e whapea o lo lava matutoe le sua uma le pensini mo le atunu a toi le teimi nei mai le tawai ona sa ona whaatawina ma whaaputuputu le sua uma le pensini e maua mai pamu pensini. Peitai la o le mana o le malo e maisele mtanga luenga o le Ministry of Regulation ina ia whailo hatu e pisnisi whapea tangata whaonga ina le sua uma le pensini a maise company e whela ua ia o loa whapea le mamaru lau tele o le tino
ia ni whaafita audi o no a whaina i le so longa le lei o lea fuafuanga a le malo. O le mta whaioi le mta ngā luenga le nei, ina ia le lei le whaatino ina wa ia inga ma pui pui ngā whaapitoa e a awhi ai tu langa o le malo si anga, a maise le penisini ma le sua hau. Whaalia mai le minister le mta ngā luenga le nei o David Sāmoa, o company ma business e pei o pamu penisini, a to ai ma company e whea vea ia o loa, ai maise o kona karate a toa mga luenga tau whaatoanga, whaapea ma whale o loa de tele e iai supermarketi, o la tau ia o lo nau le mta ngā luenga, ia le leia la tau wheso te inga, e wawe ai o na manino ini whaafita hauli, e o noa awhia ai a la tau ngā luenga whai. Whaalia fo ia si moa, o lo nau le malo so whaatasi, e fo ia le toe hadiri mai o se whainga e ono tāpuni ai maloka ia ngā luenga whai, e pei ona sa whaia i le taimi o le wha maitele o le COVID se fulu ma le iwa. O le mai aso o mawai lea na wha ilo mai ai le whainga malo, e lata i le se lau lima se fulu afe, le au whainga o ainga whainga ruenga iai to maiti, o le a lato maua se vai ngā tupe lima se fulu tā la wha au popo i le vai aso, i se wheso soani wha apitoa mai le malo, mo le taunga tā o le sua u ma le peni sini ua iei nei. E lua se folu miliona tā la se vai ngā tupe wha au popo o wheso soani le malo New Zealand mo le malo Tuvalu, e wha apitoa le wheso soani mo ngā ruenga e pui pui ai i a leha tunu o le Pasifika mai ni lolonga i le lumanai. Na wha mautuina le wheso soani wha au popo, ina ua seinia e le palemia ia tui sinave maulu o to'atua Christopher Luxon, ma le palemia o Tuvalu ia Feleti Teo, ia se marienga i le vāo mā loe lua i au kilani i le vāi aso na te anei. Sa tala noi nā i fo i tai o mā loe lua i nisi au ala e mawhai ai o na wha au o pēa i a wheso soani ma le langolongo sua o le mā loe New Zealand mō le atunu o Tuvalu i le lumanai e au fiai ma se fufuanga ina i au di atu le tausanga i lua awhi lua se furualu o mawhai o na fausia i a se whenga i ngālo i le vā o atunu e lua. O le whesosoani wha apopo mō ngā ruenga le pui puia o lau whanua o Tuvalu, ua sili atu ai i le wha aluaina le au whainga whesosoani masani a le malo New Zealand, ua tu inatu i a Tuvalu i le tausanga wha ale tupe o loo wha ngā solo nei, e pei o na wha ailo mai le mtanga ruenga le vai whafo a le malo o New Zealand. O le tui pui pui wha ale tausanga mō le mai o le flu, le a mātou na maua i le vai aso nei i te tono New Zealand, e mwhai o na wha aititi ai, ma whai na o tangata mai i le mai whatu. Whai loa mai e le li fo mai o ngase pipisi o Michael Pager, o le tui pui pui le nei le ngata i nao ngā e tāo fio fia i le malosi le flu. Ai, e wheso soani telefo i le whaititi ai o a fianga o le mai whatu whape ai ma le stroke mai la whainga e tāsi vai tolu o tangata e a fiai i ia ngase whainga tā. Sa whaina mai e le li fo mai whapea o le siti o a fianga i le mai o le flu e whape fo i na siti ai ma whaina mo tangata e maua i le mai whatu ona e ma whai o na whaina le whatu ona o le mai le nei o le flu. Sa ia ta ufo i e mawhai o na te lele au ngā le tui pui pui o le flu, mō te ngāta e mawai i le ngase o le whatu. O le teimi nei e pei o na whaalia Dr. Baker, o loo whenga iai le lalolangi, ma le pipisi o le vairusi faupo o subvariants o le whaamai COVID-19 ai mō New Zealand waia, o mai ta wina i se tūlanga wha te tele o le pipisi o le COVID-19 i te tonu o le se funu ma le valu masina ua tua na i tu nei. O loo walo i mai le anga i mai o nisi tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau mo vaenga i matu o New Zealand. Ua se so ia tūlanga wha le tonu ma ti munga mamafa a toa fo i malolonga ia na a fiaile tu malo Northland i le vai aso ua ma vae. Ua tu ina mai eise la pata inga a le pulenga i le Far North Council mo tangata ina nofua i le vaenga o le tuna u ina ia wha aitese taruai o le tele o ele malo whanua i lea i tu o le motu i matu
ua te le ina susu ma tūlanga whaale tonu ona o winga le manui o le tau le vai aso ua mawai. Ona po sa wha mamaluina mai ai le patainga mai le ofisa o le Met Service mo ti munga mamawhai a fiai au kilani ai wha pēr le tu malo le waikato wha aso solo i whai i tau pō wha pēr ma tau marunui i le so. Ua whautu i nai tangata le no whai ia vaenga o New Zealand ina ia sila i li pōti o le tau mai le ofisa o le tau le Met Service wha pēr ma le pūlenga o wala o whela o inga le NZTA ina sila fia le iai wha amtalanga uma e tusa o la pata inga ma le tūlanga le tau o na whautangia a wale saonga le mūlau tele. Ua fola mai e le taitai o le pātia le New Zealand First ia wawasa mana i o Winston Peters ia le wha moe o le fo i vaenga wha o whai la tau te lango i nai le wha lau tele ina lea o le tūlanga o tupe maua mai la tina e o minerale ina ia manui ai tu malo e mawai ia minerale le lumana ai. E lenga te lea o lo mana o hoi le New Zealand First e wha IGT a malo si anga wha ale tu la fono o lo o iai le mtanga luenga le siu manga ina ia vave mawai le wha atangana mo company e fia elina le lau ele mo le sua ina wala manui a o ngā wha minerale. O le sana fi le sa iai Westport wawasa mana i o Winston Peters i se vaenga o na whaatosina mo le pālota tele le whaai unga o le tausanga. Na ia whaalia ai, o le whainga whaavaea lana pāti, o le a maua mai ai, ma whaatulanga ni sone whau mo ngā luenga tau i le maina ina, po o le erina o le koale, mai o le a umi ai, i a pe mita, mo ia i tu a inga o ati nae, e mautino ai, o tupe maua mai ai, o le a pūlea ma whaasoa e pūlenga o nuu mai tū malo ai le o le malo tele i Wellingtone. Whaile fo ia wawasa mana ia le avea o le li swafa ia Jamie Klein le sa avea mua ma pule nuu o le ai o bola ma suita walo i o le New Zealand First i le palota le tū malo le West Coast Tasman i le taimi o le palota tele a New Zealand i a Novema. Lipoti mai le tu ua o le malo le lisa ave mua ma pele stene o le malo o Fiji o ia lea o ratu e peli nai la tikau o se tasi sa ave o tai au o le fita le malo o Fiji mai na tula i mai ave ma pele stene o lona tunu i le tausanga i lua afe ma le iwa e o mai i le tausanga i lua afe se funu ma le lima. E le ngata i lea ai sa ave fo i o ia mahufonga fitalai o le parlemene o Fiji mai le tausanga i lua afe se fruiwa e o i le lua afe i lua se funu ma le lua. O le stofi taluai le ewa pēna tu malo ai le nei tai o Fiji i le fale mai i suva i na ua valu se funu whātu sanga o le soi fua. O le nei ta mali i o Fiji e iei fo i maona sotanga ma le ai ngā tupu o le malo tonga. E to tele te ngata sa tau fia leo i le whae ngola vai aso i le taimi o le whaalinga o ta vale le beach hop i le pitonuu o whangamata i le whae ngola vai aso whaatusa lea i isi te usanga ua mawai. E whai tau wafe te ngata sa alolofi atu i lea pitonuu i le Coromandel Peninsula o mo le fia awai i lea whaalinga tele mai sa ilonga na pisi ai ma leo i le mau vevesi na tūlai mai ai ai mai se le po le asato na ai. Whailo mai e le teitai leo mo le tu malo i se sae o le Waikato o Mike Henwood o le nei whaalinga o te teimi fia mo le tāua i le tamao ainga o lea vaenga o New Zealand mai sa le lei i le whaafoina o Porkalame na whaatino i nai. Peita ai sa moli mawina ai fo i le whaatasi atu i ai manisi o tangata le taupulea ma tu lai mai ai ni vevesi sa ilonga o na pisi ai le vasenga o leo. Ta ua ele li tai leo e to tolu se folu tangata na tau fia ai ona oni misa mani fusuanga ai maise oni amionga le pulea i no fuanga faitele ai ese ai istangata e to fa se folu maunu tupu sa fai i ai morianga e mafua i le ona na. Ta ua fo i mai Henwood o se tau sanga ese le nei le to tele o tangata na tau fia ai leo i le taimi o lea whaalinga.
si lia le tolu afe le a whainga o aveta male sa ta fia I poloka na whaia le leo le whainga le vai aso a whanga solo lea whaalinga mai sa mawai tangata to se fulmalitasi ua ova le fua le ona na I lo le fua whaatanga ina I le tūla whono. Tele malanga whaatūlanga ina ua tau fia ma le mawhai o na whaataunu ina a le company vaa o le Blue Bridge I le vai nuu o le Cook Strait ona o se whaale tonu I se tasi o lātou vaa. Whailo mai le company o se whaale tonu I le vaa ingoa o le Connemara le ana mafuai ona le whaataunu ina ia le malanga mai Wellington anga ia tu I Picton I le afa o le valu I le pōna pō. E le ngata I lea ai o malanga whaatūlanga ina fo I mo le so ua whapea fo I ona tau fia. O nei whaale tonu se vaenga o whaafi tauri na tau fia ai malanga masani a le vaale nei a le Blue Bridge I le vai aso ua mawai. O le vaa o le Connemara e masani o na taiwha la whainga o na malanga e whaia I le vaa Wellington e mapikten I le aso tasi. E le I whaailoi na mai le whaale tonu o awhi ai le vaa. Ae na whaalia e le pulenga o ngā luenga taulenga taiwhale New Zealand. O le a whaia sa lātou suenga I le vaale nei ina ia mautino ai o lo tāla whengai matulanga uma tau I le saonga le mū. E ono ala leo po le itio whaapis nisi sa mautulanga I le tuwhaina o whaailonga tau o loa me tau musika a le New Zealand On Air Music Showcase le sa whaia au kilani I le po o le asforaile. O ia leiti o uma e sidi atu I le 2% o musika sa whao ngā ina I ala tu whaasere launga I le tausanga atoa. O musika a tangata ma au whaipese a New Zealand. Mai au pito I maa urunga ai whainu mela mo le walis whaasere laua le Pasifika o le New FM le sa wha mawina I le 5.3% o pese ma musika uma na whao ngā ina I ana whaasere launga o musika a New Zealand. Na si itia la whainga o pese o musika New Zealand whao ngā ina le New FM, mai le 5.4% sa ia I le luafe 2.4, a ngā ifo I le 5.4% mo le tausanga na tua na i tunei luafe 2.5. O le leitio le nei le New FM e pe o na sila fia o se vaenga o le ala leo le Pasifika, lea e tau o le Pacific Media Network, e whaamautu I Manukau, ma e whaapitoala na au nanga I tūpulanga talavau Pasifika na whana nau maola ai le tonu o New Zealand. Whailo mai le whaururunga o Port Kalamea le New FM o Susana Kudenbiel, o se mitamitanga I le lata wala leo, le whaonga ina o se vaenga tele o pese ma musika, a tangata ma au fwoi pese o New Zealand, ia na whaasere launga ia so te tasi. O isi le tio sa mau whaailonga ai lea po I whaailonga tau musika a le New Zealand On Air, e awhi ai ia la leo tolu o le Bay Rock, ia e whaamautu umai le Bay of Plenty, whapea ia le tio ingo o le CFM, e whaamautu I le tu malo o le Coromandel, ma le ala leo tele o le Radio Hauraki. E kirikiti whaanawao malo I le vahenga o ta maitai, na manu malo le aua awhilika I saute I le White Ferns a New Zealand, I le nā ta'alonga mua o le series I le vahenga e taitasi aso po ODIs na whaia I le Hagley Oval I Christchurch I le Sa Nafi. Sa tuli ai awhilika I saute ai e lua se lau no iwa o New Zealand, mai o le polo muli lava o le ta'alonga na tai na il te maitai ngo I a Kayla Reinhardt I a ai ono ma malo ai a whilika I saute I lea ta alonga mata ina. O lona lua o ta alonga I le vao o lua mo le series le nei e whaia lei le Basin Reserve I Wellington I lea so lulu. O le taulelea ingo I a Ben Richards mai le nuu o Wanaka I le motu I saute ua siampini I le vaenga o li I le ta alonga whaase I le aisa I le tauwanga o le Free Ride World Tour na whaia I Switzerland I le whaiunga le vai aso. O Richards, e luas furono tau sanga le mutua, na tau wā ma le li Amerika ingo I a Toby Rafford,
le na tūlanga mua i le ta sanga ma manu malo ai o ie le se upine le lalolangi i le fo i vaenga o whaase e nga i le kiona. Ua tu mau i le tūlanga mua i a le au la kapi a le hurricanes i le whaasalonga o au o le ta sanga o la kapi supa le Pasifika e pei ona whaanga solo ai le teimi nei. Ina ua malo i la tau i le ta'alonga ma le Reds a Queen Selani o ai o le ta'alonga i le lau mua i le fiafio la stonai e 5 le Hurricanes i le 10 le wha le Reds. Ta le malolonga o 2 le Hurricanes ai 10 le Reds. Mai tolu si koa na mawai le wingi sawa le li o fehi fune hanang nofo. O le vai asa nei e malolo be bai ai le au le Hurricanes ona so ai leo la tu ta'alonga i lua mo le Blues fa peo mo le Chiefs. Ai o le au le Reds o le Force mo le Crusaders ia isi ala tu ta'alonga i lua e so ai o le ta'amusanga le kapi supa e pei ona whaanga solo i teimi nei. Whaai unga leo telefau. O le nau whawhore tinu i tātou telefou ia matala mai Sāmoa o le ni tai ao. Telefou si whanga lau mua, tāpenina le whionga la wano ati lau matala mai Sāmoa le sunga tāse Salem. Sam, o lea o se mara tātou taimi, luas 5 minute te nei le valu. Malo lava le wha malo si ni tai ao, a fue. Malo. Timu mara tai ao. Ia, moni lava. Ia, o mai le i tai ao le sunga. Ia, manu ia tai ao. Tai le li iu, mo fo i le malosi, ma le ola, tātou mafuta ai, mai se le tātou tau tua nei. Ia, sa o le le ia. Ia le au nanga ia pe o morsiri fia la tau tai mo mole fa fonga ai mai moa fa vai na tau sanga te se iva lua. Ia le tio Pasifika mo la vale tonu New Zealand. Ia le usiri mal tau sul tau sanga lan tau tua. Ia le nganga lava ia le pe o na lana manu lautile na ia vai mau. Ia ina ia apena na fa fia fa ilo la ia mtulang tau o nga tonu na tatu tunu ne yo. Ani usila malalangi wale wa so lalangi fasa long fa ni po. Ya ole tatu po kala melani la tol tayo. Yo fa fiang lava ma. Yo natu. E tu langa o nga so ifo malaloina mal so ifo nga wasa uma. Ya na. Ya nga lava mal fa mo ya mo tatu fia. Yo te mi amatai nga wenga ole aso male aso. Yo ya na. Ya pe na fa tu fol talan lela. Ya ole vai so neile ma ya o nga tamiti mo kwata mo. Ya. Ia umi ia le tuanga tamaiti. Tua e fato ato ia ele solus fulu. Ia mo tatu lo fenga luenga ia uma le stofi ia ngaluenga te to telo le tunu. Ia tua ele le solu le vasfo. Tatu si fonga lo mo. O tatu o nanga ia ele vea ila lo o nanga fo ia le manolo ia smalolo. Ia tauan fa wa upea ia ono le to inga o nanga i tatu. Mo fale vo inga osi o loa male. Ia na tele ana malolo. Ya le tele au company ma fale o loa pa pensini fale televai fale falawa e te tala lava ia so malo ya na tonwa na wala to si le fia la to tu la fono fa foi la to business ya o ta to la ia malo lo le stofi ye le tonto e na misi singa luengo neva yaso oi ai to nga finga luengo foi finga ton finga luengo ta tu e malo lo le stofi fo le no pe in overtime se over tu fa po nisi tu na to so tu era nga ne vai aso ya va pel va ngale va no mai le pula ya ma to ya wa nisi malanga pula so lulu o le la vai lo o taimia tu wa ya on alfana taimia na tu mo ma va le fa e alfana mo e ta fa ya ta tele lo la wa le utato vai uma la fianga company va le uma lang ya monsieur fa so tanga uma lang ia pe to pisi la ma va le stofine sa ona le ia ta si lo no pa se na tongi le stofile na tongi le temi le taua le wa fi benzini mo nga to tele la to le foi la malanga ta fa Australia o le Pasifika ia ta fa o si tu ni zila o te no le tele tangata o leva na puk mai ala to a me se temi nei o le Somaliu ya msalo to tele la to o leva tongi pa se mal to sanga te nei ia fua yo Sāmoa le fa ingo neva yaso ko neva yaso o le si vai nga mana ia wa mo le sai yaso ia nei tau sanga utona ia pe o aso ia le sisinga fua sa le
tele ni whawhiwhianga me whapena. Ia le la toi fo i le tausanga nei. Ia mo la toi o ta whao nā taimi. Ia mo ta penanga lava o whonotanga whaekare sia le amatane ia me. Lua tua ia iuni la so le sisi ngā fua. Ia lua tua ia iulai le konferenisi le kāsi mutisi. Ia wha solo tua ala i le te wila. Lo tu tamaiti whonotanga i se kāle sia whae ngol tausanga. Ia mana kiusi masa mal tausanga fo. Le ngā te leo. Sa whai lewa au mai wangala i sa mo tu whai o mai whantou nofo. O mai loleo tātou ia toi le stala tātou nofo. E mo meo reunions whata singa ia le ngata ilo o ni asu whanau muni whai boipong. Mana ia. Ia sa ia ole umatai au ia nei masina. Ia mon lam. Ia on tātou se atu lole whawhiloa i aprila. Ava i leile wame. Ole asu sa nei taurongo toi pia ia sui eri tātou taimi. Ia suinga leo teimi ia le ako toe ki tuol tātou wati. Ia tuaila na ilisi tūla e tasi. Inga la o le asonga fua le vaso fau pe au lia. Te ue fiu e ki le uli tio. Kaso mo le usu la uli ia. Mo e loa la uli ia. Ia ele ai o la toe ki tuol va le wati le asonga fua le vaso lea. O le sa su ia. O tātou tau tua i le asonga fua le vaso fau. Ia o la fatu ai na ola le isi tūla na o le la vili tuol va le wati. Tu sara mo le taimina nei o la watasi le taimina le wafariva. Afariva. Ele asonga fua le vaso lea. Toi fasa au tasi. Afarifitu. Afarifitu. Tu sa la fatoa umal fainga lotu la fatoa matale atal tayau na tonua ya na va el mana ya se iwa le isi me pole la telefoni le poto voye o kometi ya le su mal termina sa le ya manisio po TV ma va pena va na le wati le tau le lo fa ya tamana mo mir sui mana ya ya fa mli fo ya o ngana fa na le yaso o tayau le afa ile ya le fa unga unga si vaenga le politek i fitireia ia man ia le olongo mai ia afole iva sau le lato solo mai o le politek ia e sauanga i le te Opera Arena foura le mele four solo le ia four solo man ia vai tu le wa four solo le na i au fa utai au a te lola le man ia solo na wai le mamau le val politek e kilia foi le wala na ala matua ia wa tau la tai Wellington le university fa ia le solo ia ai le la uma nei te le la politik le fitireia yo te lo foi la tiutia ia malo ta ia fa ia mo temi wal temi pisi ia ia na sa la te solo ia malo la temi na te la freiva le taiao ia taiao sole ma nei te ia o la to ma la vale fa fo ma le temi o la ua mai a le la ta pena fa un taiao ia fa mnia tu le tu si fo la mua malo le on sai me si vaenga lea soifua lea le au neses ia manisio vaenga na isi e tātou tangata sa ave nisi ala tumta upu i le politek ma le politek o le politek ka lea fitirea e maualunga lava lato onga mta upu tau fo ma ia nurse ia o to tele o nei whanau ma ima o New Zealand e mespo i Sāmoa ma ia onga i ia te lo foi ia o le aso tayo ia se ngofa unga ia tertiary level vaenga le lunga ma a onga ve kolisima primary school o onga o mo lunga ia ele so no sfa lava se o ile ticket o e te alu e te tonu ele so na ele pe o tato Sāmoa ia ia primary school ma pe foi nei e te fia o ia te alu na tonu te we se fia nu ia ele ile ticket e fale tonu ave mo lava no i tangata a inga la fa ia na ana ia na vanga fa na tu nei te mil tai ao o le o te ala fa va na ia ta tu was fa fia nga vai foi ia ale lo tele mai ia reito foi mai reito ta lo fa tu foi ia malau team ia vai ile na o ia le ta mai reito ia le ngo ia team leos fa ia o Wala talo vai foi le sunga o kalangolango ia ma le ofinga luenga ma pitonu o Marston ia Eric ma fo Eric ia sunga fa fo Penny manuia lava ni taiao ia ma le siva vai fale sunga solo fa ea fa fo ina Danielu ia o Meislino ia vai nga umala nana fa talo fa mai ia fa talo fa tu ni taiao le la tatu fa fianga ia ma le sunga ia tapsoni mai ama ia aso valu tau fafo manuia lava ni taiao o le sifonga la mo Wellington
O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digi Sao. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digisel. E ai se isi o le sau ainga i whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tutongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, i le awoli o le so. O na o lea tūlanga, o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, ia awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Ia nā tātou puklame ata le taia o lea ua te a fo le valu, to e se fulu, to e luas fultasi minute, ia o na tāle o le itu la eiva, ia, malo lava le mafta mai, ia nei wha ai, mātua fo ina uanga, ia te muri whanau a onga, ia ni taia o, ia manuia lava onga nei whanau. Ia, malo. Pe yo le te fa manato tu tato fa moi mastone mo ya le masino fo ya o ina ile Lakeview School Hall numero fitu fa te Ori Road e mastone ya le terminal le sfulu la oli ya ya tu ile lu la oli o le sole o le stona ile fa manato le insekte ya e malo lola ile son fu aso so ai do inga malo amata tu ai malo lo stona e sa son fu na fo i masina ya pe tolu tatu aso malolo tonu masina le aperila pea le amatel vaso nei ma le vaso le ya ma le son fua na pe mai ale insekte ile free le sulufu lima ala stona ile sulufu lima ma ri foi fa longo itala mena tupu lo langi le yaso le no utelele o Alaska ona e to tele alum fa na Sāmoa ma mai matua ma inga o lo fa longo ma Alaska o le so tonu ani na sai ni e Lucia ma America le fe nga e fa tau o Alaska e fato alo ia le so sfurvalu ke topa ale tau ala skal temina na fa tau fitu te si male 2 miliona tala tole avela tau ngo fio alaska tau sanga te si valu no fitu o ia a o mai la le fuana le fitu te si male 2 miliona tala te si valu no fitu tu so lua fe lua fa se la tolu sfulu 2 miliona al te leo le male
E por kana mena sa ulunga o le Sky TV i le whaatoa ina o le tele o lau whanua Alaska. O le matango fie yo por kana me. O le fili numele tasi o Alaska o le maruru. Yo wale la talata yo aisa wale talata i lunga le pole i matu. E mamao ese mai male kueta. A vai le tunu. O le o fa longa me o le o le moose. Tele o le me ola na tu se o le langa o tangata Alaska la tava ai i por kala me. O le taimi o le Sāmoa, le taimi na fa puto e me ai mo le tau malulu. Tu se matua fa no tangata Alaska pe uma le Sāmoa. Pe to e masina alele i maua le manule o le moose mani astele samani me fa putu ma smoke fo le fa asu ma me fa putu busa isa wala tau ma lulu tau ma lulu ia ese foi le langa tangata i ia e fela la tala o meio tai fau e fai la tau ta alonga na i lungo le isa mo tai fau fui o le tau singa la tai fau e mato i tau si le leia pe a ola na o tangata Alaska e pu e i alo samani uma to diri o samani e fa na o samani i lungo vai na o le samito e fo o le taimi la mamate na to e fo ia le men fa na wai talanga yo ai o le taimi la na e tele na tapu e i tangata Alaska ia le fangota i tangata le fangota mai o pea sa ole samani pe o fa oso ya tangata Alaska pe au mai nei sila esta foi stasi o fa o na whatever foi na mafuta e au maula i Alaska ya ai pe sa tupu ai amik Sāmoa alwa tu ai America ma nga i role ai ngai o Alaska ai te lo lai no sau nei New Zealand il tangata wo nei na te mila to foi ai vai lai me man na oi o ma moe fo ia tato o ma moe me so sisi fa tanga na ave mit na fa ia pepa sa ola pa mai te lo to o le atu no o le nei New Zealand te lina watu i tangata fia le o ma moe o ma moe le ia tato o ma me so sisi ia na o ma moe ama so sisi tele ni vanga ia tele a pe o me o ma moe al mali foi la tas tu lo vola fa wa o so ye o ma moe tas se o ma moe al termine so se ia o so le mo te sa ole ni so el matua fai mango le fai ngale o fai ni ina al ponga i si le fa avela se le mite ki ia il ponga i tu lo fo ia ana ave le wa mamau ile la utala ya oni ona lan fa so le na lan fa so ala la santala ile tunu ia o masanya la tu malulu esa oila oi ole tunu wa fa le ole ale ole samani ya atava tu nei la tu o lava la e fai te le ale taimi ofu vai ofu tau malu e mo ia taimi sa mai ia ale se va ingale wo lo wa la lata mai so ta inga fa ni una po no tu langa technology o tava tu to tele lo sa mo yo fa ngo tali lo sa man ana le tongi ai lalo o mai lunga ia tu i kula ia lo sa mo o ko le tele le ai foi se Alaska fa fonga mai fa so mai le langa ina e tato pa anga ma se mai mo mai ma se fa tango ia tango ia malisio le tu una ma futa mai Alaska ia wala u mai le no mela na matou yo o fa to lima o fa tasi le la so tu le code te vili mai mas ta to tala ia pe mai foi la no mela tu le private message le si fonga la mo matou vidia tu ta lo festa de tala ia por foi le kanata e se tasi o ina matou la fa tasi foi Sāmoa ia na no foi Alaska mo to lum chen vana e tasi ala le so sa mai la na comment lunga ngam ia o fa pesole maul me wo ye ni tanga wa ile se dio matou no na lu va fangota man tu ala fa ta tiel fa fa no le ta ole no fe te alu ngai lunga e te la wo matal no ri so si tu e mai la tu no oli wana mo soli ma o ya la skala ta la ta ngalang wa fu ya lunga lunga ila fa pias tambale alu ngai lunga pero o kilani wa ta to lunga ya o kilani fa pela ila ta la ta o kilani ngalang ya le yo la ta to ne e ma fola le ya la le ala poto la ya ta ula to le north yo lunga na ta to le ni the south i le sauti ya ta Sāmoa wa lunga le north ma tu la longe o sauti o south po sauti a fa ta tia lo to ina Sāmoa fa no Sāmoa
o mātū matonga. O no le tu, e te whiu e sau te tono tu spa ia te le mau, na le tu i tonga. Ia lan whali liwa nei to, ina ua le tu i sau te o Sāmoa, i tu i tonga la la whamai. Tonga po o mātū a. O le ta ua sau te po o mātū, le pese na le whakasa. Te mowela tu spa ia, e le se sau te tu se na o tonga. E le o manui ai tonga le ta tu spa ia, wela tu ingoa. E o no le tu na o tātou i tonga. E le ta ua le tu i tonga. Wo o tu inal faso longa ya o no fasi longa o me ya o Alaska ya le la lang ya ma fol la lang ya ingala o folele o sawa Alaska ya tatu ya sola tatu light e fa si le po fe sira et fo me ngal lang ya na vai ku pito vai wala ta lang ya o no technology ya pe yo aso ya sa o le ate no me o te no fol te mine mo ene ma se sina ta ua me ya tatu o no uye le tu ngalang ya sa ole le so no tato fai au nga sa ya so ia ma ya ninga o fai au nga sa ya so te ninga o fai au nga sa ya so no pongi sa fo ina tu ni no fa o isa e fo ina ngalang ya sa o so vai ta uti ai sa ole wa ta sin na me sa ta na o tato fai au nga sa ya so la ta o mai po fe le isa la ia mo na pa wal me fa mai isa la ne tolu tu spa ia ai le mas fa mai o isa la le la lo lang fa mai la fa pe la ti o tato ia vai le ta fa ne fa ia sa na ia o ngai ia o le fu fu nga le malo tau fa tu langa le ia le fa ngai no swa u mal benzin ai mo tato ia tanga tala utile ia tu watu ia wa au na vai sa o le talo ia va ve u mal tau ma tala le ala va ale u ia va tele le la ursua u ia tarusia Australia lai wa ia tu e isi va Australia lai o fu tanga te no fu afi ia ona o le tamo fai dia tu uta vale tanga to le sosoani na vo tu Australia ai o le la fisidi mai po le ases fina ngalo le tu u e le termine per il covid nella u fer tu zor covid le fer ngai mel fainga malo Jacinda o pensini le fer ngai mel fainga malo tui sinave maul mtotua le foi la o taimi o crisis po me tu pu fa pe o le soifua o taimi le to foi nai ta inga ta la tu leadership po fe o ye la tu to mai mal fa utang na to vai foi ta inga Jacinda na taimi na ye na fa tu o scientist o fo mai ata mai ia len tatou folau e tono covid to tia lima tausanga le la o taimi o tula i mai ia le sunga laksen ia si tatou vai foi pe alan tai au fina ngalo ai o manatu tangata pe le o le taimi ne fai sa o malo electric vehicles si le sila me se la tou sao te le so ani tangata ia nga fatiela o la fa tauta vale ivi ia wailane to sioki swau na faina le o tatou tunu sa ole le ya ole na alela talta tu pese sei so to ya tu le fenga le peptele ya ona fa so le tatu program talta tatu wa no tatu le na te vala mai te ole iba ya ai malola va fa te le la mafta mai
tātou wha atu tātou pesa na o le ua mau le tātou sa ta inga ma le fionga ya le upe tele tala ilene ia o le whaatono le tātou company telefoni titi sal whatala wha atu le fionga le upe tele ma lo lava le soifo mulia le tai au ya langi mama le lua sa se lua sunga mai yava ya me se sunga le o ya tu fu pa fela atu fo ia sa mo tano le mua ma lo le usul nei tai au ia tātou tau whai wha malo fo ile usul nei tai au ia o lea e tāti tala noa o lea te Sāmoa po o lea e te ua tau nu mai o le mau na toi mau na matua vanoa le va o le iva na po le ana fa ye ona tau nu mai ana nei le tasi le va veau ia mo si la fia ia e le va sa tau na lu ese mai le tasi fa lima ia ai mau tala ina wo ona tanga sem la vali ia o le watu le va la ko le na ia le la sa a to ia la va la existe la tu le iva ia la na mai le fa mo ia la tau sa le pai no mai le va tasi fa lima ia wa tele ai foi le disruption dia i nei tangata ia me se la tau sa o mai mama o mai ali pata fa la lili o samai ile ba alena tu alu tasfadi ya o misi wa to fo i vole fai ona o le va alena sa leiva ya ona le umio le taimi ho de fa sali ya ai se lo mai tina mana tama ma tu vole na fa kiel no fo el mala vade ya ele fo la mele o va a ia le New Zealand wa vole o malanga tan mai lava ya masino January eu paso solo mai ai lava ya le foi ma wo i nei flight ona mo cancel ya tele foi nei tangata e foi e connecting flight to Wellington kala stetse ya wo misi ma foi na tu va ya mo ta to ro sa ni malanga mai ya vam ya mata on le foi le tu langa ya le so ta inga marvaleli la e okay ya la le New Zealand foi le sender ko le text ma email e fai no to tu langa ya mantua telo na ta tu tanga tele ni me telo na ta tu tanga ya ma tu ele o fa nga fo ya ta mo le la silfia ma na ia tele va nga le wa matal ta tu tan lo nga le fe nga le pe tele wa yel mana tu to tele al ta tu tu e fai malanga ile aso male aso a ole ta u le na pe ona e a saunoa e ma na ia le siaki le email fa ta u le email fa ta u siaki to anga siaki le email e mai se lava ia taimi o fale tonu ai malanga va sa le ia mai fa to ina foi le tam fai ia se numero telefoni tu tono la booking wa ina le email e fai na so ia tu le New Zealand ia ole tu langa ia pe folinga mai i whaamtaranga la tau lai Sāmoa ia pe ua o whaingofi ele anu le vaanga i fiti sa wai ona e sea i eni va a cancel la fiti pe tuai atu fo ia ai pe ole New Zealand le wa mata na mawai le tūlanga lea ia e tauna no fautai fo le malo o se tātou atunu ia wala sunga mai ava ia mo ia pe whaatasi le lima tau sanga na whaatanga o e whawhine na anu Sāmoa ya malo me sili na wa tau umle manu ya mai fai nga malanga ya mna tfo ina wa to usu fo fai nga luenga ya tal sia o lava se malo longa ma se malo sia wa le fa uno titele nei yaso male ama tanga nga luenga leva yaso ya ole ase tulango lo ilta to tunu Sāmoa malo fo ile on sai tiute ma fai va fa ainga ele ngata ile atunu le no yo tau to ino ta to tunu ya le company telefoni ya me se fo yo tau to ya ainga ma kalesia ya ia lava ni se matu no fasto to lo fa no man nei pokala ia ta tongele o ia se le o mimita ma fia i tu langa le tino le ngadwenga e uia o le fale ngadwenga mo le fakasa ya esa di mali fatasi o ma ya tangata no o fasto ta e uia na se fo e kalesia ya ai te o neua tu mati ere maunga le tu e tonu se tatu no ya saba ia le ngangol mau popo tau fai o mai uma tangata ese e uia na ese kalesia ya moli mawina fa ngole o ngaruenga ya le ngata le na ya o le telefo yo me alofa ya ma tulanga fo o fifianga sa fatin
ia fiafiala nga umai fole tau o ngā luenga pe wha matesi ma le 2 miliona le tau ato le o ngā luenga. Ia ua mo fo ina tutongi ele o ia isa i tālafu. E pe o le ala lea e mōli ma le atoi fo le ngā whaaftai telefo ia tātou i New Zealand nei. Ia sa ngā pātini ko isa a tātou so soani ele ngā taina o au se tālia o Amerika. Ia ma tutuila ia o la uia vai e wha o te whaaftai le li. Ua mawhai ona o moli mawina le nei ngā ruenga. Ia ua mawhai fo ona o iai le teimin whao whale. Ia wala vai e whasane, masalo o le fetus furu ngā le valus futa sanga pesa lau fui whatato e whaisesi ngā ruenga whapea mai. Ia, e sa o le lei lau saunonga lau whionga le peptiri o le mata te fo ina tūlanga sa ilwha moe le kalesia o ka se mana ia o le o sauninga matapenanga ia le ngata le kalesia whapea fo ile nu atoa. Ia mo le tātou atinu, mai tau fo i to tele fo ia a faipule yo minsta ia mai se fo yo nisi o faulunga o nisi o matanga luenga sa mo mawina mai se ia le a fainga luenga pa ia le tua i nisi o fata fai taulang o ka semana yo le fa mo le fa ingol vai aso ai pa wale vai fo le no matua o fia le taimi o le fa aulu fale ina o le malu o fiu e tau vai atu la o fia ngale peptele ai to e tau atu ala o ai il pito la vai tu le tuliman o ile ai la o le sa fa email tamalo i tono frasa e rei mwhaina misi a maiava. O le lotu tā ua le nā ia le lotu o whalina. Ua misi a isi lotu. Ia a lau o tailoa. Ia sa hauta sa vali to tonu o ngā luenga. E le sauninga a momu. Au tailoa le ia rua tala mtufu e na whai. Ia. Tama ia vai. Anu mamawa se vai le o luku o whena o ka whao. Ya ai malo ia e tau le se lo tu tatu tau tua ia i la ofionga wa e manatu ia o la ofionga foi tele tau la mua ia e le ngata i le tau ino tatu watinu ia me se foi o fala pe tonga maftanga ia nu mai kalesia ia malo lava le fai nu le lei ia mo le fai kalesia le lei ia le ua wai o manuia nga luenga ia sa no ia se fa la wilo foi tatu o nanga le nei tai au la ofionga pe ptel e o yenga tatu tal tele tatu ngaluanga pa no twitter no ye ona o le waso ato e ono ino ye o pedima ya e de ma se tv foi le tatu mata na mai tu lango ye to au pe tau ma na vai lunga no kala fai lang o tala no to au mele pe o le lo fu wa fi ko ina le to ye se au e fai ina o le tu mo se tarfia mo to o kilani mato o tatu le wai lunga ya mo ilava nei elon foi le o numero tasi matu au arena na angi fa solo ator matangi furi fa o I wole lo le red po fe asu sulu ia il fa ngol va yaso ia na foi mai tawatu sa manuia fo ia le tam fainga le tau au blues ia talo fa stato on mo na pacifica o tele lo por alme tupu ia mol silfia o au umani sila to ia le blues le fai ina le tua ia maolo to maupe alo tu mau petu langa lena ai se sei ole wo baba ya e pe esa alo tan e pe ya le plus male hurricane sia au ia wa le leile amatai no ta longa ne te sa ngoro no winga la fa la look forward mai lava au ile tai me felo ya ta tu au ya te le te fai na ya pe fai mai lunga ne le ta longa ya ai fa tai ya ole nai e man ya le amatai na fo yo au ya me simba pe o tatu au le hotel nei ia tatu ta mafou a mata na faunga o te na anga ia tunu mau ia telo tam tua ia talo se ia on moto ia o fi mata te me sa alo ia tatu au ia ai manu ia tele ia nga luengo nei vai aso moses fa poponga tatu po kala mila stofi ia ona widi ia toile o nga luenga tatu titi sal ia fa tele vala mai o mo wai foi se fa talango malanga sa mol ni ta ia fa tele lava no fiona pe tele manuia foi nga luenga mato le nita ia a me so neva yaso tato te felo ila stofi ia fa so foi ia fa foi Olivi
O le vi inga ma le whaaftai le tue na wa mori mai lo tau soifua ma le tātou wola nei foi amtanga o le vai aso fau e wha wawina tiu te mga ruenga masani. Ai o telefou foi nei mai Sāmoa o se bai le whaafonga. Wa whaalia tunga le wale ofisa restala le whaamsinonga o whanua maswafa. O na o mai te wina le te leo pepa sao wha i tau au i nātou. I le whaatino ino le restala o swafa matai. O lo o iai le ese ngai swafa tau lea lea. O lo whaamawina i pepa sao whai. Ma le swafa o lo i lunga o pepa wha le tūla whono i pe o pepa whanau. O tusi folau. Po isi pepa whaamaunia e whaamawina i wha le tūla whono i ngō tau lea lea. Wa whaamanino le pepa o whaamtalanga mai le restala o whaamsinonga o whanua maswafa. Le whionga le ofisa sili pa le i John Taimalelangi a whele. E te tau i ainga o mama i lantua wha e ina swafa o na whaamali e ina vaenga o le tūla whono. E so se pepa sao wha i tau au i nātu le ofisa i munuu i le whaatino ino le restala o swafa matai. E te tau o le whaapipi i ai ma le kopi o le pepa whanau o le kopi o le tusi folau po se isi pepa whaamaunia. O loo whaamawina ai wha le tūla whono le swafa tau lea lea o le wa wha e ina Yesu swafa matai. Ma wa whaalawi loa whaalawa i tele fo i le atunu. O le a le toi talia ina se pepa sao wha e tu i nātu le ofisa i mulinu po o tua sivi. Ma le whaamoe moe restala i se swafa matai wa wha e. Sa ia wanga nā ua tau wa au atu ma pepa sao whai. Ma se whaamamunga wha le tūla whono. O swafa tau lea lea o i lantu umo wha e ina Yesu swafa. E pei o le pepa whanau, tusi folau, ma se isi lewa pepa whaamau nia wha le tūla whono. Wha le fōi papali, ia mauti noa o lo te tusa le ngōtau lea lea, ma le whai o lo wha tumu nai le pepa sao whai, ma le ngō lo whaamawina i pepa whaamau nia wha le tūla whono. E o mai i le so, ele ia i lava se whaamtalanga aloa ia, mai le sui whai pulo le tūmalo sa whata numere lua, le whionga tu ia po ale toa, o se sui whai pule na manu malo mai i le vaeng wha upo whai le JPP, le wangi ngai lunga o penga ta wha i langi, o le aswia le na vaenga wha upo whai, e le liwa tuai i le wha tua tui le tua Sāmoa o watasi, le wata ita ia le atunu o le teminei. E no visiting ia le autu stala le ta ita i o le vaenga wha upo whai le JPP, le fo iwa mai e o na wha mawai mai ei leisi o na sui whai pule, ma tali tali ai le toi whaatino i no le whainga pālo talai titili tu malo vai maungu numere tolu. A na sau nol te ita il vanga wha upu whai. Tu ia, a wale wha se e le whapena se i tapipi. Le vai mo fia. Le te ita i le pātia le JPP, tu le epa lupe sori ai Dr. Saile le malia le ngoi. Mai i le whawa yaso na te tala ina mai e i le atunoo, le awa noe wha audu i nā tuai swafo i lanto ua te tau o na ave i ele wha ea le malo po wha ai lunga tau wa loa. Ma o le vaiaso muli muli le nei e wha amutai le tu i nā tua swafo i lanto mai wha alapo i putonga o a inga e ka le sia wha pia fo i le atano. E amana i ai nā ilo lanto sao ma le tu tua mo Sāmoa. Ma ua wha ilo mai e le te whono le whionga ngā whirito mai mano sheme leo. E se whurumalitasi tālo sanga le ua mai atu i nātu i te tonu. E le whāwa yaso mō muon te tala mai ei le awa noa. Wa fueon to te tala le awa noa mō le isi lua wa yaso le wha mai a ina le yaso muli muli le nei. E to e wha auru pe restale nai ni swafa mō i lanto wanga waa. E te tau ona tu i nātu iei ia wha ilonga tau wa loa le mālo. Mai wha maumaunga o le lona fitu e neo sao ninga wha apitoa wha penei. E amana ia nei tau tua ta mali o le atunu o mo Sāmoa. Ma o sau ninga foi wha penei, e whatino ina le teime le sau ninga o tuto o tasi o le malo Sāmoa i tau sanga te tasi, e sila mai mo ai le atunu, ia i lantou o le awhai e natu, ia ia pine tau o loa. O le semina mua na whaalau i loa ma whaamabala mai, e le ofisa o tau i o whaalau whaafose i le atunu, mo i lantou na whaalanga i nā lantou mea tō tino le peso o le eletisi le tau sanga o mawai. Ai whi naua nei le tō te leo nisi sa awai, na whaaurua lantou tālu sanga, o nisi na tu i nātu i ofisa o whonu whaawai, o nisi sa tu i nātu ilimtanga luengo tina matama i tai, a leo o mai lea so mō mua na whaia ili semina e whaamalamalama i nei vaenga o le tau au i no taui, e leo whaamawina lantou tālu sanga.
na sau no le ofisa ulu ia fo il tamai tai pule o le whaala potputonga le ale sala Noah Francis Brown Robena. Tele o tatou tausanga lena o mai lava le mtanga luenga lena whaatinu ai. Ai ei nei vaenga ia pe ona o ta ua lewa tu ina mai ei fina ngalo e fo ina wai mai nei. E taulan toi tilo ia ile mtanga luenga. Ia whaatinu fo i wai te lele matou ngā luenga fesosoani ma le ngalo e whaatasi sa whaatino mai tutino ta wan malo ia ile ofisa wa onga. Na mai se lava mtanga luenga tinata mai ta inu manga so ta. O le whamoemoenga na ia awane i whawhinga tau na tu ina mai talusanga. Ia whawhinga ufie awale tau au ina mai ei talusanga le malo le atunu. Tau wala whonu whawai o suyo o nuu ia tau wala mai mtanga luenga tinata mai ta inu mangso tai. Ia po mai sauna mai tato ofisa. Mai ile lima se lau fast fumaltaso talusanga o lo tau di meina ile ofisa. E todo se fumal whātalusanga o whaalea ngā ina. Ona ele o ato toa vaenga umai whaamalia ina i tu unga o tādo sanga satu ina atu. E tolu se lau iwas whamaleono ai ngō whaamalia ina ma watalia tādo sanga. Iwas whamale tolu e mai a onga e ka le CMP sinesi. Ai se whamale valu mai ofiso le mahalo. Le ole a wha asafua tu iei le 2 miliona tā la. O taui o mea tō tino po a seta na whaalea ngaina e le whaale tono le ele tise. O telefowia, ai anga leile tua tiu te whaanga solo le nefo ia solo tātua tenu, whasoi foia. Lava i le nei vaenga o telefou. E tu sa male lua sa lau lima se fulu la fa ingo tangata sa awai i se te e file mu e fa sanga i le fuafuanga le whainga malo. E fa malo sia ai o na avesea tangata i le aini ainga i o lo o momoe solo i polo tito fa le o loa ma fale o le malo i le lau mua i Wellingtone. O ia tangata uma fa pēr mo le lima se fulu mo na tupo i tangata na fesosoani malangolango iai, sa whaatino le lātou te te i se maafutanga, sa whaie te tonu le maru le St. Paul Cathedral i le lau mua i Wellingtone. O nisi o ainga sa awai, ma whanau laiti na toi fo i o lātou ainga i na ua uma sauninga ma porkalame na whaaleo ai o lātou langona e tusa o le nei fuafuanga ale malo. Ai o le tōtele lava sa tō whahai ana pō e o mai i le tai au ana le la. O le nganga au tū o le nei te e whala wai tele e tau atu ai i le whainga mālo e le o se whaai unga le lei ma tāna whengai le wha mālo sia ma le ave sea o tangata nei mai no whanga o lo wha mautu i ai i le tonu o le tāuranga. E manatu i la tau e le o le tali le o le wha awhitau li le nei ai e te tau le malo o na whaia se tonga fiti o le nei whaale tonu o le ai o ni whale e no nofo ai i a se vaenga to tele o le tino e le ngata i le lau mua i Wellingtone ai whape ai maisi ai te tele uma o New Zealand. O le mta upu le nei e pe o na whaai lo mai e le malo o le a whaau ngai nai leo la watu i ai ni malo si anga wha apitoa tau le tu la fono e la tau te lapata i ai tangata uma e maua o mamoi te tonu o polo tito ma vaenga o whale loa ma whale o le malo i ai te tele uma ina ia tu ua ia no whanga ai su e se isi mea e wha mautu i ai i le pō. O la tau e le usita ia polo inga e ma whai ana whaasalaina i le salatupe e o i le lua awhe tāla po o le whale pui ai mo le umi e tolu ma sina. O le maftanga te te ele nei i Wellingtone na whaamao popoina le maftanga a ekalesia SS i le tonu o le lau mua. O le a whaawau lava o na tupuni i a nisi vaenga o le kompani tele o le Heinz Waters i Aukilani, Christchurch, Dunedin, whape ai ma le ai o Hastings e pei o na whaai loa mai mua. E lata i le tolu se lau la whainga tangata whainga luenga e mauti noa lava la a fia ai o la tu ngā luenga
i lea fuafuanga le nei company tele. Petai ua uma na whaelo mai e le Heinz Waters o le a whasolo o na tāpunia ngā ruenga i o na la o loa fia mai o le a maua le fisosoane i nisi o tangata whai ngā ruenga i le ono si iti atu e whai ngā ruenga i isi la o le company. Ta ua mai e le lipule ia Andrew Donegan o le nei fuafuanga o se tūlanga le maalofia e te tau lava o na whaia ina ia sanga wha malo si ai le business o le ngau singa ma le wha tau ina atu o ana oloa ngau si i le tonu o New Zealand. O ia suinga te tele au fi ai le wha amuta ina lea o le ngau sia e le Heinz Waters o fuala au whaikuka tu aisa po frozen vegetables atu hai fo i ma le kofe. I le ai o Hastings e lata i le to'alima se furu i a tangata whai ngā luenga i le whale tu apa mangau si ai tau mawha tu aisa o le a maua la tu wa vanoa e whai ngā luenga i isi la o lea company. E tu sa ma le afe lua se lau le a wha inga o tangata whai ngā luenga o le a wha awo peo na ngā lulue i le nei fo i company tele i te tonu o New Zealand. Ai o whanenga o si mea o le a tāpunia e au fi ai le Lamban cuisine i au ki lani o le whale tu apai fuala au aina i Christchurch ma le whale e ngau si ai le whangu kofe o le Greg's Coffee i le ai o Dunedin. O lo o fia maua le malo New Zealand manatu malangona o le tunu u a o whaia tau mwhainga sa ili se fo o le tūlanga le mautinoa le ua iai le supply o suau whape ma le pensini le lalolangi a toa. O le ua iai le fuafuanga whaataatia le malo New Zealand e tali e tuai le si itia o le tau o le suau ma le pensini o na o le taua i se sae tu tonu. O le fuafuanga e fōringa tutusa ma le tali atu po le polkalame o le tali atu o le malo New Zealand i le taimi lea na tu lai mai ai le wha mai ma tautia o le COVID se fulu ma le hiva. E whaava enga o lea fuafuanga whaataatia le malo e mana umia o na whaatino whaasolo solo pe a whaia ngai ina whaatitele ia le whaafita uli. O le teimi nei la o lea ua iai New Zealand le vaenga mua po le phase 1 o lea fuafuanga whaataatia mai o lo wha mawhaina mai whaasara lunga le malo e whapea o lo lava matutoe le sua uma le penisini mo le atunu o atoa le teimi nei mai le tawai ona sa ona whaatawina ma whaaputuputu le sua uma le penisini e maua mai pāmu penisini. Peitai la o le mana o le malo e maisele mtanga luenga o le Ministry of Regulation ina ia whailo hatu e pisnisi whapea tangata e whaonga ina le sua uma le penisini a mai se company e fela o ia o loa fa pele mo malu lo tele o le tino ia ni fa fita audi o no afa ina ile so longa le lei o le fuafuanga ale malo o le mta fa yo ile mta nga luenga le nei ina ia le lei le fa tino ina wa ia inga mo pui nga fa apitoa e a fi ai tu langa o le malo si anga a mai se le penisini ma le sua u fa ali mai le minister mta nga luenga le nei o David Sāmoa. O company ma business e pei o pamu pensini a to ai ma company e fe ave ia o loa ai maise o kon karate a to mga luenga tau whaatu anga whapea ma whale o loa de tele e iai supermarketi o la tau ia o lo nau le mtanga luenga ia le leia la tau veso te inga e vave ai o na manino ini whaafita uli e o noa a fia ai a la tau ngā luenga whai. Whaari e fo ia si moa o lo nau na malo so whaatasi e fo ia le toe adiri mai o se whainga e ono tāpuni ai maloka ia ngāru ngā whai e pei ona sa whaia i le taimi o le wha mai tele o le COVID se fulu ma le iwa. O le mai aso o mabai le ana wha ilo mai ai le whainga malo e lata i le se lau lima se fulu afe le au whainga o ainga whainga ruenga iai to mai si o le a lato maua se vai ngā tupe lima se fulu tā la wha au popo i le vai aso i se fesosoani whaapitoa mai le malo, mo le taunga tau le suau ma le penisini ua iei nei. E lua se folu miliona tā la se vai ngā tupe wha au popo o fesosoani le malo New Zealand mo le malo Tuvalu e whaapitoa le fesosoani mo ngā ruenga e pui pui ai i a leha tunu o le Pasifika mai ni lolonga i le lumanai.
Na whaamautuina lea fiso soani whaaupopo, ina ua seinia e le palemia ia tui sinave maulu o to tua Christopher Larkson, ma le palemia o tu valu ia Feleti Teo, ia se marienga i le vao ma loe lua i au kilani i le vai aso na te anei. Sa tala noi na i fo i tai o ma loe lua, ia nisi awala e mawhai ai o na whaau o pea, ia fiso soani ma le langolongo sua o le malo New Zealand, mo le atunu o tu valu i le lumanai, e au fiai ma se fufuanga ina i audi atu le tausanga i lua afe lua se furualu, o mawhai o na fausia ia se whea ngai ngalo ia i le vā o atunu o lua. O le fisosoani whaapopo mō ngā ruenga le pui puia o lau whanua o tuwalu, ua sili atu ai i le whaaluaina le au whainga o fisosoani masani a le malo New Zealand, ua tu inatu i atu walu i le tausanga whaale tupe o loo whaanga solo nei, e pei o na whaailo mai le mtanga ruenga le vai whafo a le malo o New Zealand. O le tui pui wha le tausanga mō le mai o le flu, le a mātou na maua le vai aso nei i te tono New Zealand, e mwhai o na wha aititi ai, ma whai na o tangata mai i le mai whatu. Whai lo mai e le li fo mai o ngase pipisi o Michael Pager, o le tui pui le nei le ngata i nao ngā e tāo fio fiai le malosi le flu. Ai, e fiso soani telefoi le whaititi ai o a fianga o le mai whatu whape ai ma le stroke mai la whainga e tasi vai tolu o tangata e a fiai i ia ngase whainga tā. Sa whaina mai e le lifo mai whapea o le sitia o a fianga i le mai o le flu e whape foi o na sitia ai ma whaina mo tangata e maua i le mai whatu ona e ma whai o na whaina le whatu ona o le mai le nei o le flu. Sa ia ta ufo i e mawhai o na te lele au ngā re tui pui o le flu, mō te ngāta e mawai i le ngase o le whatu. O le teimi nei e pei o na whaalia Dr. Baker, o lo whenga iai le lalolangi, ma le pipisi o le vairusi faupo o subvariants o le whaamai COVID-19 ai mō New Zealand waia, o mai ta winai se tūlanga wha te tele o le pipisi o le COVID-19 i te tonu o le se funma le valu masina ua tua na i tu nei. O loo walo i mai le anga i mai o nisi tūlanga whaale tonu ma le lolo wao le tau mo vaenga i matu o New Zealand. Ua se o ia tūlanga whaale tonu ma ti munga mamafa a toa fo i malolonga ia na afiaile tu malo Northland i le vai aso ua mawai. Ua tu ina mai eise la pata inga a le pulenga i le Far North Council mo tangata ina nofua i le vaenga o le tuna o ina ia whaai tete taruai o le tele o ele malau whanua i lea i tū o le motu i mātū o tele ina susu matu langa whaale tonu ona o winga le manui o le tau i le vai aso ua mawai. Ona po sa wha mamaluina mai ai la pata inga mai le ofisa o le Met Service mo ti munga mamawhai a fiai au kilani, ai wha pēle tu mano le Waikato, wha aso solo i whai i tau pō, wha pēa ma tau marunui i le so. Ua whautu i nai tangata le no whai ia vaenga o New Zealand, ina ia sila i li pōti o le tau mai le ofisa o le tau, le Met Service, wha pēa ma le pūlenga o wala o whela o inga, le NZTA, ina sila fia le iai wha amtalanga uma, e tusa o la pata inga ma le tūlanga e tau o na whautangia a wale saonga le mūlau tele. Ua fola mai e le taitai o le pātia le New Zealand First, ia wawasa mana i o Winston Peters, ia le wha moe o le fo i vaenga wha o whai, la tau te lango i nai le wha lau tele ina lea o le tūlanga o tupe maua mai la tina e o minerale, ina ia manui ai tu malo e mawai ia minerale i le lumanai. E lenga te lea o loo mana o hoi le New Zealand First e wha IGT a malo si anga wha ale tu la whono o loo iai le matanga luenga le si umanga. Ina ia vave mawai le wha atangana mo kompani e fia elina le lau ele mo le sueina o ala manuia o ngā wha minerale. O le sana fi le sa iai Westport wawasa mana i Winston Peters i se vaenga o na whaatosina mo le pālota tele le whaai unga o le tausanga. Na ia whaalia ai, o le whainga whaavaea lana pāti
o le a maua mai ai ma whaatulanga ni sone fau mo ngā luenga tau i le maina ina po o le erina o le koale mai o le a umi ai i a pe mita mo ia i tu a inga o ati nae e mautino ai o tupe maua mai ai o le a pulea ma whaasoa e pulenga o nuu mai tu malo ai le o le malo tele i Wellingtone. Whaile fo ia wawasa mana ia le aveo le li swafa ia Jamie Klein le sa aveo mua ma pule nuu o le ai o bola ma suita walo ia le New Zealand First i le palota le tu malo le West Coast Tasman i le taimi o le palota tele a New Zealand ia Novema. Lipotia mai le tu ua o le malo le li sa aveo mua ma pele stene o le malo o Fiji o ia lea o ratu e peli nai la tikau o se tasi sa aveo o tai au o le fita le malo o Fiji mai na tula i mai e aveo ma pele stene o lona tunu i le tausanga i lua afe ma le iwa e o mai i le tausanga i lua afe se funu ma le lima. E le ngata i lea a e sa aveo fo i o ia mahufonga fitalai o le parlemene o Fiji mai i le tausanga i lua afe se funu iwa e o i le lua afe lua se funu ma le lua. O le stofi taruai le e pēna tu malo ai le nei tai o Fiji i le whale mai suva i na ua valu se funu whātu sanga o le soi fua. O le nei mali i o Fiji e iei fo i maona sotanga ma le ai ngā tupu o le malo tonga. E to tele te ngata sa tau fia leo i le whaingola vai aso i le taimi o le whaalinga o Tavale le beach hop i le pitonu o whangamata i le whaingola vai aso whaatusa lea i isi te usanga ua mawai. E whaitau wafe te ngata sa rolofi atu i lea pitonu i le Coromandel Peninsula o mo le fia awai i lea whaalinga tele mai sa ilonga na pisi ai ma leo i le mau vevesi na tūlai mai ai mai se i le pō lea sato nai. Whailo mai e le teita i leo mo le tu malo i se sae o le Waikato o Mike Henwood o le nei whaalinga o se teimi fia ma le tāua i le tamao ainga o lea vaenga o New Zealand mai sa le lei i le whaafoina o Porkalame na whaatino i nai. Peita ai sa moli mawina ai fo i le whaatasi atu i ai manisi o tangata le taupulea ma tu lai mai ai ni vevesi sa ilonga o na pisi ai le vasenga o leo. Ta ua ele li tai leo e to tolu se folu tangata na tau fia ai ona oni misa mani fusuanga ai maise oni amionga le pulea i no fuanga faitele ai ese ai istangata to fa se folu maunu tupu sa fai i ai morianga ai mafua i le ona na. Ta ua fo i mai Henwood o se tau sanga ese le nei le to tele o tangata na tau fia ai leo i le taimi o lea whaalinga. Si lia i le tolu afe lea whainga o ave tamale sa tau fia i poloka na whaia i leo i le whainga le vai aso a whanga solo lea whaalinga mai sa mawai tangata e to se furmalitasi ua ova le fua o le ona na i lo le fua whaatangaina i le tūla whono. E tele malanga whaatūlanga ina o tau fia ma le mawhai o na whaataunu ina a le company vaa o le Blue Bridge i le vainu o le Cook Strait ona o se whaale tonu i se tasi o lātou vaa. Whaelo mai le company o se whaale tonu i le vaa ingo o le Connemara le ana mafuai o na le whaataunu ina i le malanga mai Wellington e anga i atu i Picton i le afa o le valu i le pōna pō. E le ngata i lea ai o malanga whaatūlanga ina fo i mo le so ua whapea fo i o na tau fia. O nei whaale tonu se vaenga o whaafi tauri na tau fia ai malanga masani a le vaale nei a le Blue Bridge i le vai aso ua mawai. O le vaa o le Connemara e masani o na taiwha la whainga o na malanga e whaia i le vaa Wellington e ma Picton i le aso tasi. E le i whaailoi na mai le whaale tonu o awhi ai le waa. Ae na whaalia e le pulenga o ngā luenga taulenga tai whale a New Zealand. O le a whaia sa lātou suenga i le waale nei ina ia mautino ai o lo tāla whengai ma tūlanga uma tau i le saonga le mū. E ono ala leo po le itio whaapis nisi sa mautulanga i le tuwhaina o whaailonga tau loa me tau musika a le New Zealand On Air Music Showcase
lea sa whaia au kilani i le po o le asforaile. O ia leiti o uma e sidi atu i le 2% o musika sa whao ngā ina i ala tau wha sa launga i le tausanga atoa. O musika a tangata ma au whaipese a New Zealand. Mai au pito i maa o runga ai whainu mela mo le wales wha sa laua le Pasifika o le New FM lea sa wha mawina i le 5.3% o pese ma musika uma na whao ngā ina i ana wha sa launga o musika a New Zealand. Na si itia la wha inga o pese ma musika New Zealand wha o ngā ina le New FM, mai le 5.4% sa ia i le luafe 2.4, anga ifo i le 5.4% mo le tausanga na tua na i tunei luafe 2.5. O le leitio le nei le New FM e pe ona sila fia o se vaenga o le ala leo le Pasifika, lea e ua le Pacific Media Network, e whaamautu i Manukau, ma e whaapitoala na au nanga i tūpulanga talawau Pasifika na whana nau maola ai le tonu o New Zealand. Whailo mai e le whaururunga o Port Kalamea le New FM o Susana Kutenbiel, o se mitamitanga i le lata wala leo, le whaonga ina o se vaenga tele o pese ma musika, a tangata ma au fwoi pese o New Zealand, ia na whaasera launga ia so te tasi. O isi le tio Sāmoa whaailonga i lea po i whaailonga tau musika a le New Zealand On Air, e awhi ai ia la leo tolu o le Bay Rock, ia e whaamautu uma i le Bay of Plenty, whapea ia le tio ingo o le CFM, e whaamautu i le tū malo o le Coromandel, ma le ala leo tele o le Radio Hauraki. E kirikiti whaanawao malo i le vahenga o ta maitai, na manu malo le awa awhilika i saute i le White Ferns a New Zealand, i le nā ta'alonga mua o le series i le vahenga e tasi aso po ODIs na whaia i le Hagley Oval i Christchurch i le San Rafi. Sa tuli ai awhilika i saute ai e lua se lau no iwa o New Zealand, mai o le polo muli lava o le ta'alonga na tai na il te maitai ngo i a Kayla Reynolds i a ai ono ma malo ai a whilika i saute i lea ta alonga mata ina. O lona lua o ta alonga i le vao o lua mo le series le nei e whaia lei le Basin Reserve i Wellington i lea so lulu. O le taulelea ingo i a Ben Richards mai le nua o Wanaka i le motu i saute o siampini i le vaenga o li i le ta alonga whaase i le aisa i le tauwanga o le Free Ride World Tour na whaia i Switzerland i le whaeunga o le vai aso. O Richards, e luas furono tau sanga le matua, na tau wā ma le li Amerika ingo i a Toby Rafford, lea na tūlanga mua i lea ta amir sanga, ma manu malo ai o ia le siampini o le lalolangi i lea fo i vaenga o whaase enga i le Kiona. Ua tu mau i le tūlanga mua i a le au la kapi a le Hurricanes i le whaasolonga o au o le tamu sanga o la kapi supa le Pasifika e pei ona whaanga solo ai le teimi nei. Ina ua malo i la tau i le ta'alonga ma le Reds a Queen Selani o ai o le ta'alonga i le lau mua i le fiafio stonai e lima se fulua le Hurricanes i le se fulu ma le wha le Reds. Ta le malolonga o lua se fulu wha le Hurricanes ai se fulu wha le Reds. Mai tolu si koa na mawaia le wingi sawa le li o fehi fune hanang nofo. O le vai asa nei e malolo pe bai ai le au o le Hurricanes, ona so ai leo la tu ta alonga i lua mo le Blues, fa peo mo le Chiefs. Ai o le au o le Reds, o le Force mo le Crusaders, ia isi a la tu ta alonga i lua e so ai o le taimusanga le kapi supa e pei ona whaanga solo i le teimi nei. Whai unga leo telefau. Te whawhonga le tulai se fulmane lua i tātou telefau matala mai Sāmoa le ua te ale awhale iwa ia o tātou ie pe le programa le ato le tai au ma lo lava le mafuta mai te whawela ante ia le tāunga nafi ia wale ti o le tai au nei mātua ma o manutua ia so ia o tātou laiti ia o roi lea songa fua ia e whawela le apa whapau koko
e tu o ilunga lu au ia talo ta mo mani ulu na toe mea nafi mo ile na toe lau lau le ilu mai nei mātua i la wauli ai vai nei la te mina tasi ia e toi ki tua me puata ma e toi mafau fau tua le tausinga me nei mātua ele ima se si o mātua ia e whapea mai se o mas fas povi pe mas fas poa pe tu lo ngala mas se ia o la lo le ia la u o le tau ma yo ele ia ni fas poa mani mo mani so si nafi o la te lo na pa wa ia na pa fo ya le sa o le so ese le toi mafau fau so fuanga mar swinga o tatu ni te ia e o te loa pe o el toma tua ule le o to le fa vela mer tau ngana e lo pe va tu mo pe a fer fas poa va ele stat fas poa na o so ngola utala o la na sila fia la vata na ya to nga men na pe te fa pe mai a fe mo fa la mo le fa so masi ma va a fe le man men na pe tatona sa o le ya le tala na sila fia na ma tu ya o va tu fu aso la vo le o la titia ya e anu ala si utama i to na ya le ale fole o matai le sa ya mo la o le me la mo la to e pi ma to yo la to fa na e wa tu mo to na i vo le ya tala tu sa fa i tu le po vo le ma ya ma tu ya fola le tau le ale fola na umma le to na i le sa a matai ya vai atu lo a misera le le atu anu te mana tua mo io foi io atu ya te vai voi le tofu le matai mo na io atu ave fa ya mo lo tu ni mato mai lo mato fa na mo ti o te mai ai tono atu na mato ya ya na mai ya no o ai na fiafi ya fa me lo mo to ina fele yo atu na mai ri dos ya fa ya ri tu rum ku kai tau le fa ma tau mo ya tau fa ma tau fa mai lo maltala ya mai la le yo atu na ya a o ta ya neira ta so fua ya fa ai fo ni popo se ru fa ya le na si ne ya ta mai ya sa o le ya al tamala na ya no fa si ulu ya le fono na le ma tai le te ta ua e ave umma to na ye lau fa tasi mai tua ia tu sa e watu ia i latu i foi e atu i latu tonai fa te ina o le latu o mare atu polise ia polise e leni ia watu ala ia ave tu fa tasi la va tu fa tasi tu lau mele luma ia ai o le po ta mu po ulu ia watu ia tong o mai tau le ia tu fa mai lau iluma ia fola lau fa iluma ia watu au ulu ia na watu lau to na a me le leila fo le na il to na ia watu la fa so fo le he pe te o se la o vai sa o mai tau fo ia so i to na i tau le wa o matonu e tasi no e fo ia la fo i ia o le to na ila fo ia la le fa inu el matu ai no vai la le to na i tau le e fa pena fo avatu ia na tu wa le to na e tante yo na luma Yo, se va na la ia pela me le ina e pe e fa so a vole ano vai al terminate wa misi la vai le va to la ia to pela to na ila la tuma le tu yo out of e lo tonga tu sa o lungo lo e pesao eu lunga le lo tau le la fa ma mango mai le se ia sa mo le ulu tau ma pa ia le la tu ia ma talo e lua fa uli ma lua ia sa ula ma fa ai fua ia pe le pa le ni pe sa le fia le se le ina social media tanga o tau ma fa la ku kana sa mo e o tau le ia la ku ka sa tau ma fa ku ka sta sa ola ya pela wa so fua ya va ingana ma sani ele ilo ala la ngatu pulanga le ele tai lo la ula iti fa tu fa me fa ya ai ma tu vo la fono na matai ya fono tau le lo fa tu el fono matai le sa ya ola o e alu ya te ola tu to ina fa mo sala ya me na fa tu auto so la o te ngela o matu se atu le tamaiti o so le se fa na to ofuri e le usala uni terwe e o fa ya lo miti afu e ku se le tau tai ana ilu miti afu na pension lo mua sa wa mai runga pa ile la lo tap vai ya ile tala le elo mia ilunga le New Zealand il town le lo ta wa ia se fi na unga se a inga ma se male vaanga le mo le benefiti ya no fiu si a inga tau mo fai le fa mo mo
ana le o ana mata bu le Radio New Zealand ia le tali le manaonga si ainga ia o le fesili la tata fesili ai pe fia la tangata ma ainga fa pea ia wa rota a fatita inga alu le lolo le wins e tele o tangata fa inga luenga ia ia eta itaia pe ata I lo o tangata ia o Sāmoa Pasifika pe o le sile nga na tu o tangata Pasifika tangata Sāmoa tono o nanga se ne ia la te ele fa pela la to soli tu la fon ela to sila vai la le fina nga si ainga le ele ai ma se va ainga na solia ele ainga le tu la fon ia ola na vatu pepa ma il fo ma tele lo la po isi si pepa ilunga to pepa ma il fo ma pol memo miel pepa ma ya laksen po si pepa ma minstao le wins ale o vat no unga ta mai ele anol va ngale I pepa ma I pepa fo ma vai la ya o fiu ave la fa mel fo ma ele ma fa ele tama no to venga lo nga ole nga se ole nga fatia ia te ena we ana le o le reading New Zealand te le ve si le la se vai la ia for 4-5 hours ia lo na winga ainga uma le u il mele la o mai pepa fo ma ele ma fa ele tama po tina fa nga lo nga la o mai pepa fa ma ni ai lang o le talsa ale te ena ia lo ngol tali le la fa o all media ia o le media ve vesilo ia nala vai la mana ia tele le fina o si ainga o ni no foi ia vai la o tele ia tele la polale le la sanga de la o ia o lo winga un te fa to ese mani vai fa pena ia sa ila inga me na ia tal si mo stawi ia ma tu ala tangata le mafatia I ti nga le ma ile o vatu le pep wa ti le mafatia le mafa fa sa o tali le vai nga le man si vai ia le la o fa tali nga le la to pe pek nga to ya lu mai tu ala to tongi ia tu pe to ina le na fi we fi nau ia la na mata ia le la o mai le tala ia stala fi tele ia e te tau ona wa fa o tangata nei o leven fa nga luenga ia pe luas fulu tolus fulu tau sanga fa nga luenga te le la to sao te ma wa ngoni ale la o te mi wa fi lo la to wola so fo mana no ia le tali mai o te roi to te tangata tatu o tinu e hanga I ofisa na lua tua tali mai luma vanga le luma ia to e fo I fale male ile o mar mala te lato ia se si o isana appointment ile ason nei le la alu vai le winsem ta putu sa le lam ta fa pe ale la flu fa sanga I malau case manager ile so tanga fa ale le news na lunga le Radio New Zealand ki lunga le telefoni fa ale le news nga ta ole Porirua man granted supported living payment after ongoing battle. Le alu lunga le website le Radio New Zealand ia na fi na umelo case manager tu sa le ia lum ta fa ali lo ia maria te man na fu yo lunga Radio New Zealand ta tum ta na ia sa ana ia nei fa manatu mo tangata ia tatu tunu ia mo ia ana se vai foi sta fa fianga ia ona to fa ori le tatu tananga tala pe tatu leina ia e te vala uma iai ia o tolu lima lu o fatasi ia ale se tatu peselea ia vai foi